members, Honorable Speaker. Good morning, honorable members. Asigi agenda paikhat charge. Agenda number 1 questions. Ahanmada start question number 253. Hangbigadaba honorable member Shri Kurajam Loken Singh. Pakhom Pibigadaba honorable Minister Works. Sir, good morning, honorable Speaker, sir. Sir, question number 253. Good morning, honorable Speaker, sir, and honorable members. Sir, question number 253. Kagi answer the financial year 2022-23 the Central Fund pa crore ahunga lag yang khaimat hoy ga dasmik humpugani thoy Roman 2 the nil matang Central State nil aduga khada agency singi maming amadi tender phangkiba singi rate annexer a da thamjari gada wag order p khibagi matam annexer b da thamjari. Sir, a supplement kita to sir. Sir, koigi maya lambi si hujiksi problem yam le rabani sir. Ladiba koigi sai 2020 ga to 23 da koigi 303 crore 51 lakh se koi already koigi sanction to re aduga haiba thabak sing se koigi award to thabak award to se koigi MS TSK enterprises na ama PV ram sir sigi haiba thabak se aduga Tikara ani hum su adu aina yam nuai jadabdi koi public na su hayeng hang chitsi ngasi noyai dagi baro oyem pung baro dagi ban tawune na koi mayai lambi si ban tawune na si ngasai newspaper da su ai thengna jare sir adu koi na 303 crore 51 lakh se sir aduga 2022 and 23 ngarang nan gi sir aduga 23 24 is the 1 crore 66 lakhs ama to sir aduga koina sum maya lambi se day and night je koi sum such honorable MLA sing koi maya lambi de library sing loin koi mayam loi chal mi adubu haiba sugyam ba sempham sidi sir aduga leiga koi lambi sida koi semjan sajan magi post di u da sir only sing side bam da koi gi huji huji maruina aina yam nuai tabdi sir side bam da clearance madugi clean to widom da 50 lakhs thoki ba sir mase koi side bam clean to wuji up to koi Purama Kong Dina Ladiba Kui Mang Fal, Shamajin, and the Kachin boat over the Missing Amanata Womatam Sarmasi, no Ninit over the Matam Logan, 50 lakhs. I have observed this from Sarmasi, Madam Zadava Heptarsa. At the period contractors is that Tabakodimax 30 lakhs, 60 lakhs, 80 lakhs, 10 lakhs, Loina split Toraga, or the Pulapishan Uzavang, I answer you. Otherwise, Praza Maya lambi sempre and koi laiba koi honorable MLA sing ai samak susa day and night sat poji ikai jaram sa MLA mo sat poji paja jing thin sai ba koi da su adu asu yam sembam si thadar maga koi lambi sembagi pup am to su uja da ba sa masidi khatang hemban bra na khale sa masidi aduna yaragdi koi gi wax ki koi gi laiba thabak inghang si koi anam bana loina adum phajana sui na su adum khoi leibo honorable minister su yam phajana haibiri aduga leibo huski maya lambi si de khoina yeng bada yam nuai jida ba kana gum kharagi khoi gi chendan ba moer bra maya lambi si aduga habuk oina di lambi dadi urak ta sar aduna khoi masima kaitang yeng chan biro sir amta please aduga leibo haiba thabak sing sida tu honorable member question do ina lak biro question ai lak sa sir sum nuai jida ba sir aduga 3.3 crore 51 lakh da sira Sigi matak overlapping the Lonjala kind of 1.66 so what order Musupishalaga, high was the heat of Musupishali. Masidi Koi, Kastan, Shintopi Oduga, Natragadi Haying, Brazaz in China equation, the Amlan Uraniduna. High river, I couldn't say P river, question is, Matang PB, say number 16 Ziga, Aduga, 18 Zigizu, question is, I see Lonjanaga, walks it what to hear me. And the Lambis, the Equinazu. Sat iba maksud saya bam tu deh na kari gumbam ta port hol ngarang nahan
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯤ ꯈꯔ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯤꯗꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ. Speaker sir, may I lambigi yamna importance oiba lambi amani masigi khalaga khoi state government su hairibasi highway wang hatpaga loina oiba loina na khoi keno ki 4 lane bhau semna na bagi na kan taw na husiksi 4 lane semna na bagi da ayaba matek oina pirak pa leire marak sida sigi tawriba honorable member na hambiriba posi ai karai da kramaina tawbuno karino da ithijana bi tawjage sa Sir, please, Matiam Tessa. Saigi sir, Kuigi 1 crore 66 lakhs, sir. Maintenance, Kuigi short term maintenance, and I'm a Koi porthole men, Magiama, sir, PV Ramya, sir. Says the Sina Moy 2024 December, PV, sir. I'll see port Sida, Kuigi, Sida Mana, walk a water, which is 39 minus the PV Ramya, sir. 39 minus the 1 crore. Sina Maram or with any Congress, I see Lambisi mean the Bahavatare. Magi short term maintenance within this year's December Boda Labasa. Aduna Masina Karmaita one Masisu Yamnan White of Wadamsa. Umba was 1.66 kishi 24 people in Suhaira Duga. Men never open the Haramina Melam, they could have taken my horn by Mathang Desa question number 254. Hangmigadava Honorable Member Sri Kaisham Megachandra Singh, Pahum Pibigadava Honorable Chief Minister. Sir, question number 254. Honorable Speaker, sir. Question number 254. As per the report of the Accountant General Manipur, 5,595 numbers of UCs are pending as on 31st March 2023, which is cumulative from 2003 and 4. As per the report of the Accountant General Manipur, rupees 13,983.96 crore is pending as UCs as on 31st March 2023, which is cumulative from 2003 and 4. C. Reply in annexure. D. Reply in annexure. Sir, supplementary money that Hamzaki, sir. Yare, sir, Huziki, total number of UC Akogi pending C 5,595 Sima Pangjare, sir. And it's over the Akogi total amount C UCC 13,993.96 crores, Situ Yare, sir. So, the sir Hangjabada Kari Maram Degi 2017-18 dagi UC pidabagi changji hengalaibano haibasida sar kumbiri basi UC pidabasi non submission or non settlement after reconciliations with the office of the Accountant General Manipur hai sar ada saraina masida lakchani basi 2017-18 sigi mamang dadi sir UCG Sahum Chamli Mutalay Rameba 2003-4 Dagina 2003 Dagina 2016 Sargi Sakar Lakling Chamri Karamutang Lay Huzigna 5,000 per 2017 day lay Masita non conciliation asi reconciliation taway 2017-18 Dagi AG department ka Tabak Todra have a question of lab Masita Dabra Sima answer PBU. Adagi Amusar Masida Anishuba question da Huziki Masigi misappropriation Masikara lay high. Ado misappropriation Sangna 2003 Dagina Huzik 2023 Baki update Sida Kisilation Dribasi Karigino Sukuina Taurakan Data Masigi UC pending as always use the Maunoma Lay Basina. I quay development the Taptaroidra, Anisha Kumbuser. Speaker, sir, number of UC Pidaba Washing
ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯌꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯤꯔꯕꯅꯤ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯃꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই 3,573 out of hujiki 5,000 ga 595 sigi manungda khoi hujik 3,570 simadi tawre aduga kainona outstanding UC gi 3,466 mukta ngai sel aiga adagi amount si sar sidai da yam chauna ubogi wani moi kainoda khoi da hujik phawda khoina UCP gi ma mayam se khoina count tor kanda honorable member gi satisfy wena number khoi around 1,200 crore gumbagi khatang are ne khoina UCP dise UC da saukholak UCP bagi da henkalak bagi maram sidi central gi funding se thador increase over haidi thabuk to increase over haitare sidai da ina ama pijari bani sir nikoi 2017-18 da 2,949 crore aduga hujik 2022-23 da 4,384 crore center dagi thador is maram dia do khoi kan UC thadra dia thadora oi aduna UC gi si only moisu khange center gi su manipur government dagi di piraga moi gi AG ga moi ga delhi tongna bada khara soina badagi tappa haitare potu accounting nina maduda tawbani aduna ekhoi yam ka hena ekhoi state da problem leigada wafam leite haibasi mai honorable member da sengtok sege honorable speaker aduga hujiki khara case khara khakti accounting da yadaba leiba khoi gi CBI case kumba huji honorable member na su panbi gi ba to adugumba se MDS ki gumba kari gumba khara moidumadi accounting de sangba yadana leibagini sir thank you sir sir amtang ka logjage sir makati sir tasingudi sir hujina sarna haibirisi package jam chaw thadorokpodegi volume chawbuni haire sir aduragadi tasengbadi AG namuk table sida hujik thamba report sidadi 7,723 ni sir aduga total amount 14,651 ni akhoigi paisa sina sir gi government gi PBD sina hujiki khara handare sir situ adjustment tawrumba yai sir package chawre harga UC pidaba sum chawkhalkani haiba sisu akhoidadi yam khangbada wa bai tare sir aduna masi je thuna settle tawbiyu haidana tumain thamjege sir mathangda star question number 255 hangbigadaba honorable member Shri T. Shyam Kumar paukhum bibigadaba honorable minister social welfare. Good morning, Honorable Speaker, sir. Sir, question number 255. Honorable Speaker, sir. Answer to start question number 255. A da ando kendragi manungda main Anganwadi center si 172 lay aduga mini Anganwadi center na koi 21 lay aduga answer number B si yamna sangbani na I annexer na table da honorable member table lay let tawjar. Honorable sir, koi marik sumba pakumdi phangje aduga kainomthang koi khangjani ba koi gi mamangi sahida mamangi tamdor mane koi gi Angalwadi center khara DRD ki kuthang da koi gi 50% ni thadoga saba hograba aduga another 50% to divisi box ma truksi kem thado pektraba adanga sagi saba hograga loisan bu complete ko bijawre saba koi loida bu bijawre hosi kari condition like sim ta khangjani ba dum ta khangjani sa. Honorable Speaker, sir, masi koi department ki samna concern oiba topic amakhakni aduna maram workanda koi ministry da koi che thagi badi leire adugi approval koi ngai leibane na smile thambe. Mathangda star question number 256 hangbigadaba honorable member Shri K. Ranjit Singh paukhum bibigadaba honorable minister education. Good morning, sir. Star question number 256. Honorable Speaker, sir,
answer to star question number 256 ka financial constraint leibagi matam khara thengthabani chap chaba matam haiba ngamdri. Sir, I know Pukachari ba star question se sayam sengna hairaga. How give 2016 Congress ki adugumba government laying matamda multitasking staff post summary ga traum doi si interview loigre adu anova BJP government led government 2017 da lakpadagi matam dugi interview du cancel tawre madugi maram du ai thodona khangde then adu cancel tawraga 2019 da written test interview pangthokre MTS assembly da around 27,000 above student, only 413 number of posts in Loboganda. La isa candidate mayam se. Candidate mayam give form 500 per candidate form P habatare. This is around a crore maga 35 lakhs. It's around hot bunny. And sir, Huzik Sahi Manga Sangsale candidate 27,000 above Sigi live se S bar of money tambangam dre. Adumaina Todana low raga sahi manga si Fazil Akan the Huzik finance and constraint labadagi Tabak Hydopungam dre, Hydra Hybir of Minas are question the Laxage, Musiam Waitaba, Hybatai finance and constraint later badagi Masi Lauk Toktabani higher banina. 2081-19 अखोगी सरकार सिना हाइब पोस्टिंग से कौब मतमदुदा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट लेतब्रा करम मतमदा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट लेबसिंग से कोकप ngमगदोरिबनो आई सिमा खंगनिंग सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अदुम लेरगदबनिना हुजिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिजल्ट आउट से बसे हाइदोक लरोय हना लाउथोक पिबे यारबरा अरोय बदा सार लाउथोक लोइदबा रिक्रूटमेंट से ओइरगदि करी नोंतो नोटिस थोकपिरिनो सिदंग सेंगोकि. Honorable Speaker sir, akoigi multitasking staff haibase chowkidars, peons, grade 4 etc. Sigi posting se akoigi multitasking staff hai. Aduga Housing a sanction post later say 1,452 Lishing Amaga Chamri Yankani 20. Karamsu Chokidar Pion Karita Matungda Housing 583 presently Sina Man Toragale. Aduna shortest the Honorable Member of Putperi say Amchumi, shortest lay. Adubu Maratang Sahabigiba 2019 da tawkiba DPC do huzik 19 da COVID lakiba adu loinana hauji huzik present law and order situations leibsina maram oiraga huzik financially kitang tight oibna maram oiraga aduna haijabani adubu akoi athu matam da koi government ki oiba kenonina tanaraga haidong na tawjagani han tamle. Thank you. Sir ai kandwa sir masi am serious ni athu matam haibigunu akang naba matam mama pibiyo ai sar kanokta ningsing jarake handaki triumphant suba lok sabha election ki mamangda 15 March 2024 da Honorable Chief Minister ki Secretariat Banglo da haibtare SKTV na interview oma lawe madugi interview du da huzik record loina laibunga tani interview du ki anchor du na hangi base huziki harba multitasking staff se masi pending lai basi kamai to godagi kam to bigagi have the Honorable Chief Minister na election hek loi boga adum masi announce declare to ne na haidok pikre gasi di assembly phama banina basida interest to jaba aina sa haijari ba 27,000 above candidate mayam se mohoi da huzik sukui rabam matam se haidok ta na kangau na leiriba aina sa haijari ba 27,000 something above Sigi Manung the Laudur, the only 413 posts Kaltanel. Masida Ladiba Cap Mayam do Kangbi Rakanda
मोगी फ्यूचर से सर यामना अरु फिमम द लेरे अदुना तानरगा खोई तौनुबा हाइबगी मौत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना सुमागी अदुगुम इंटरव्यू अमदा इलेक्शन हेक लोइबगा खोई हाइदोनी हाइबिग्रबनिना डेट अमतंग फिक्स तौबियो Honorable Leader of the House, Katanarga, Honorable Speaker, sir, I date to fix Tauraga. Honorable Tose again. Thank you. तानरगा हाइबदु सार तौबिगनो डेट अमा लीडर ऑफ द हाउस नो रसु हाइबियोबा से हंदक की सही सी हां हाइदोरो हारगसो हाइबिरो अदुगा से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर विदिन दिस ईयर सिगी था सिदा अमतंग दे हाइबियो हाइबनि द कुइमन करे सही मंगा हेज फाजले मी लिसिंग कुन गतरे की कंगाउंड ब लाइफ सिगी सुखर खलगा तानरगा कायम कोइ सही का सही मंगा ताना लाए आइगी सी आमना कइनो ओइना खनबिगनो लैरिब युथ कुन लिसिंग कुन तरे की इंटरेस्ट नि अदुना मतम मतम दि पीबीओ Assembly session Loraga Tanaraga. I don't know those. Thank you. सी सामु मनिंग द पेना ले ले दुनि मथंगदा स्टार क्वेश्चन नंबर 257 हंबिगदब ऑनरेबल मेंबर श्री टीएच लोकेश्वर सिंह पाखुम पिबिगदब ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर Sir, star question number 257. Speaker sir, answer to start question number 257. The honorable member daina hajan English speaker ke through the koi answer is hangni dum table tawjarabni dum makha tabadum yengbiro na thamjage. Thank you. Yare patopido so I kutole pangjare sangyu sange. First phase gi composition pangrable list, longi single list. I kuta pangjare second jo pangjare. Aduda ana sum check to boda account sang taba farmer khara yawi. Mado sangan bibi abra check to thupiraga haitare ne. Then amana second phase paisa di already laga 209 crore aduga 45 lakhs se already center di paisa ji lakh re aduga august ki tarikh 2023 ki august ki tarikh 1st august ta lakh pani paisa se adu dana housing popada phase 2 ki se kanodi beneficiary this khallaga paisa se amata housing bokta sangatri haiba adu dai nang jini na masi se khara thuna sanghun bibu yadra matamang haibiraga then amana audik chithauri ba se example koigi ikau saduing khomban digi litam bu dolai thabi khungang khara jidi moina geotech to je sunga ma yadra bani na sangma yadra bani na sai boy the relaxation to biraga sagi mo chithauri ba second phase da audik ji haptan bebe moin di department di yani thagala ko hai adu how through the purpose da hai tare masida honorable minister na madu warping yani yaragdi yanbiu aduga sai hariba second phase da kapa gyar ga kapak ta bijing se beneficiary sing da haitare na madu house the assurance tum to bi yabra na hang to Speaker sir koigi leriba first phase second phase na la isi magi koigi document ko ne criteria khara thamjai madu digi land details ama aduga hariba mafam du da akoina geotech tawba aduga natragana geotech si akoina khana matam da changba yadraga da geotech che tawro yarroi haidana koina drone gi photography ama yaur kanda akhoi kaleriba criteria sida ahum habadi bank details sing aadhar card yaur kanda akhoi samjabani du masi duplication chatana bana akhoi NIC gi through da akhoi na masi kano moiga khatana kana akhoi duplication chatpagi pochi thiru akanda aduga lona akhoi gi leriba IT deck aidana sina akhoi aadhar se authentication ji akhoi yenga kanda akhoi agriculture na survey to kanda punna thar kanda to ki pot abane do hoi chume august ki tang wanda koi ministry of home affairs ta gi koi thadu rakhibani 36.80 kana crore se sigi manung the first phase hoina koi 18 crore 37012 lakh si akoi release tawre sisu akoi state cabinet ta naina rakana khana rakana pi gi ni madu dai da ngai kwali kholi haina changde na haibu hoi sumi kana gomagi account da even ate gi oiba pot akoi dbt torpa matam da kitang lapses laiba duga sangak taw du yarong gani madu akoi agriculture department na su taw banataba akoi gi whole details sing ji thar kan da dc na kapani na madu dc sing da koi coordinate tor kan commissioner gi through da administrative secretary through da dum taw jarage duga lona na for second phase gi koi cabinet ta garang hand pass taw dingari to cabinet tor kan da cabinet thol kan under process ta lay na thamjage duga praja sing da ina hajening bi hari posik ju thuna sanction tawre har kan da kam na paisa du in handa laiba ponina
मधु अखोई थुना कामनब तौजगे हना फाव फावनजगे न थमजगे थैंक यू अमगतंग हौजिगी अइंगोंद पीरिब आंसर से हारबा बेनिफिशियरी लिस्ट से लोइना डिटेक्ट तौबा कंप्लीट लोरगा सिलेक्शन तौरब हाइतारेने पैसा से ऑलरेडी डीसी दा चंगे हाबरा खंगी डीसी न काप्र हाइबा माले हौजि ngasai डिपार्टमेंट मा अखोइगी स्टाफ सिंग हंगबा हाइतारेको अदु यारगदी हर डॉक्यूमेंट लोई सुलरबा सेकेंड फेज ऑफ लिसे बेनिफिशियरी सिदा पंजु पाले सेदा लोरगा कंप्लीशन लोर मोय डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट सुरबा मी यामे बेनिफिशियरी लिसे अदु दंग काथोक पीबा नंबर 1 नंबर 2 दा चिथौबा खोगी हाई साबानी खोई इकाउजे तोलाई थाबी याबदी कैसु ड्रोन चंग बसु आया रोयबा किलोमीटर 3 लापनिने अदु अदुमा जगह न तै जादब जगह दुददी मसागी करि हत नत्रगा कनु कांगपोबु डिस्ट्रिक्ट तै तहनबिरबा मी याय कांगपोबु डिस्ट्रिक्ट ओनबिरगा हारबा जगह दो लौ उइ उदे दुमो लन खंगनी अदुसु याय अदुगा यारगदी दुंबा रिलैक्सेशन अब जगह तौबिरगा हौ मरोइना सादु इनखो माने इकाउने अफंग यावबे दोदा अना फंगदब यावबसिंग हाइतारेने अदुसु फंगन बि हाइजबि वाने दुगा हौजिकी ऑल दिस पूरा डॉक्यूमेंट लोई सुरगा लिस्ट आउट तौरबा लेसिंगसे ngasi hingda hauji session mening kapi ba yabra hangdi thank you aina di khumjagra do koi hojiki hariba chithoriba document loi surakanda first page da chithaubodo so far koi decision ga tied up torkanda I tawjige na haijagra duga hojiki hariba chithauba poti mayam lai ngasi koina second phase la ise lai ningai leram dabani akogi mage lack of documents koina hariba criteria do fulfill torktabadagi fulfill tawkiba port haibadi akogi 3483 farmersing jigi pochi hana first phase ni chakibani akoida first phase second phase na koina khagi ki bagi wakhalon lagide adu magi document walakpadagi ne second phase da su walakpadano marum warkanda ngasagi first phase da su 18 crore 37 lakh 12000 jibo amuk kitang handar ineba pi baje kaino document amuk further yemu matamda shwaram badagi adugina adu wagrana hujiki phanganingi port to ai honorable member na phongdongi do ai khangjare madugi port wakhalon jo honorable leader of house ta su akoi machi han cabinet to general discussion oina adum roughly khana jabani maramdi third phase ama sema kanda hariba hojiki phanghogda ba aduga photograph hogda ba natraga udi ujagi da ba taseng yagi da port changba yagi da ba pau pi hogda ba kangbu du kamai tawgade na honorable leader of house na third phase ama torkana madu kari lebe yengsige na akoi sarkar gi kanoda khanaraga lei madu yengenjage na thamjage thank you mathangda star question number 258 hangbigadaba honorable member Shri Surya Kumar Okram pahum bibigadaba honorable minister power. Mr. Speaker, sir, star question number 258. Speaker sir, answer to start question number 258 A no. A gi Roman number 1 not applicable. A gi Roman number 2 no such request representation has been received by this department. There is no such proposal so far. Thank you, sir. Speaker, sir, Honorable Koigi Minister Power na amangi term da habitar when COVID level matam da Koigi maruin ay ngarang budget ki kaino da su discussion da su ay panjakim ni micro small and medium enterprises habitat sir after COVID moisi wabe abayam ware and after COVID this unwanted event happened aduna wabe abayam no ware banina loan bok thiba ngamaktre moisi sir aduna honorable minister na I'm drawing the attention of our leader of the house as well because he holds the finance portfolio. Honorable Minister na COVID ki matam dasu akhoi yaragadi function namada akhoi sigi enterprises sigi maru oina industry tawriba adagi ama tawriba mayam power consumption yamna chaba haibitare moi interest book loan gi interest book thiba ngamaktaba matam yawhiba sir aduna masi mayam sigi yengbiraga masi khara wave up tawbiba yagadra hoi Tharaktian hai ado aina COVID matam dugi yenga ai question je hangjaki bani the sidadi hujik phokta not such request and has been received and hai bado moina khalu na COVID ta phangda bani na phangmoidra na tha da bani na moigi groups da aina hangjaru da ngasi se question ai gi answer je phanga kanda madamasi public ki yenga ga akhoi gi entrepreneurs sing gi yenga ga masi kara web up to bi ba yagadra hai bagi ai masi ki question je ma thanga chamni sir
Speaker sa akhoi lariba tarif na haise akhoi state government sina aduga power company sine hekta lepa yadaba masi akhoi lariba joint electricity regulatory commission na Mizoram ga akhoi Manipur ga pullaga sema sina makoina sema aga akhoi riapchi aduga aina hajaning da hojiki lariba industrial gi lariba micro small gi lariba akhoi heavy industrialized entrepreneurs sing se makoi quality koi subsidized consumer ngakani masi pochima number 1 adubu akhoi covid ki matamda laikhiba potu de akhoi koi pithribi ki waina hit ama lakpa matamda every jaga khodimakta magi even akone akhoi even magi loan bhauta akhoi web to ki yawa de interest kari kai tawgi mayam de matungina akhoi ne average lor ga leader of house ka khanar ga tawki na don hoji ki honorable member ki jo koi waraba matamsta akhoi violence lakpa matamda hit tawrisi akhoi lariba state sida toan ba koi chummi ai samjan jaraga adu bai koi industry policy ki matungi na dima khoi gi lariba pochi dum in industry pa in policy ma sema matam da already magi lariba akoi 1.5 kilowatt 1 dagina 50 kilowatt pau di sinabji 50% subsidy akoi pi ki balai ki bani adu galon lona na 25 to 125 kVA sizina basina 23.7% subsidy masagi lai jabani aduga thirdly akhoi gi 125 kVA above the sin abusina 17.3% si akhoi subsidy adum lai jabani masagi si pochima adubu hojiki lairiba hoi koi covid matam da so khoina web tau khiba khot khiba khara di lai adubu hojik so khoi dum honorable kano member na haibirak podo koi honorable leader of house ka phamina ka dum tor kan da yengba yaba dum khara akhoi yengsi adu kano ma workout ma tor on haibi balai ni na madu akhoi yengjan jage na thamjage thank you Mathangda start question number 259 hangbigadaba honorable member Shri T.H. Lokeshwar Singh ahum bibigadaba honorable chief minister. Sir, start question number 259. Honorable Speaker, sir. Start question number 259. Kada Sumi CAPF Singh logistic requirement state government na P amadi expenditure na security related expenditure scheme gi makhada reimburse towi se PF singi sab thakpagi expenditure na parent department na puthoi se Sorry, start question bang ge ai minute amata log jage ai nangjari se hojik thokla bi irang sinamaram oiduna vulnerable area singda deploy tawriba security personnel singi laifangi safangi expenditure khudimak sarkar na puthoi haji sumbrang jabne chummi hare sumlabadi karma scheme kana siju habire zain hajani na koi thoiba koi vulnerable area singda central force lakpa kanda koi village volunteer forces singna laikai di club maira pa punamang moi lena hodabada ngam mateng pange bako pangi thojik se mu Central Paramilitary Forces and State Forces adu piu ada piu adagi jum jima sabi khode bam leite adagi ising piu ditingki piu haibse yam taweba tawse akhoi di ngakpi na mane hana leitala loi khaina raga hariba village volunteer forces singa khusam naraga maira pa bising club si khusam naraga aduma mateng pange base hauji di wakhala abnina ngasai gi kariyata moida moina ta kalaising sti lambi sembiu di maruina ngasai moi toilet semiu adi maroi na moigi leibam berek tawbiu haji am yaw ba haitaren se example khoi sinam makta da sinam gi hawdik leiba khoigi kare sinam da hawdik leiba kem se masiju khoigi state force thabirei aduda matakta khoigi balanta myam na khaina da sem hawdik upai lector haitaren aduda ngasai tangai phana state na tawbi haramnina moi leibam se singje khoigi praja da wahanda bida volunteer sing wahanda bida state na loina puthokpi harabnina paisa ju am chang su na te hauji si ei samak michin se drozer thajan na jcb thajan na tawre ei ju pang ba ju pang jare tawda bu volunteers mam ju wa ba ju wa re du state ki side gi ngasai gi department loin puthoi aibiram ni na tangai phadan masing mayam se sungchoi cho da tawbi gani haidana house da honorable leader house na insurance bi bi abra di amana khoi ken ka ki wana te all hojiki vulnerable area singda ngasai ngai ta kapthok kasin tawno jaga singsida ayambadi khungang nang le khungang jingduna ngasai kariani chanar bawto khaina ra tawsum yam yawe basi adu bu suma mayam chawjidi
खारन हायरानी विलेज volunteer process ना पैसा खाय दु खाय हाय जन हायरानी कइनो छि तौर में यानी मुइबु ngak सिंबिना ने तौर मुइगी दम मतेंग मैक्सिमम पांगे बा पांगने मसुम में यानी प्रजा जो वाखल अमिना हारबिगी मयाम खोई सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंग लेना बा अमसुंग स्टेट फोर्स न लेना बा खुदी मंग से 100% चिट पुथुय अबिना थाबो इन पांथोक बिबे याब्रा यार हाउस तंग इंश्योरेंस तो बिना ऑनरेबल लीडर हाउस के पुनिंग सिंजरी Honorable Speaker, sir, ki khuji thoi ba doksi am sadan oi gibanina security personnel mayam si deploy adagi la air even sida leba ba deploy to matam da am sumi honorable member na hagi like kai gi lairiba volunteers singi orogo mayam mera pa bi ma singi support na tradi leibam leitaba khudak ta saba ya damina club ta khara leiba ma da khara leiba dum tawraga to gibani madugi dum kai house ki kuthang da ai manipur se leibiriba club maina pai bi NGO singi appreciate to jiri sir hujiki si hujikti dum khara su kaino tawra banina matam sange aduga khoi permanent construction hujiki haibi giba member na khambi bad maina khoi accommodation of 50 company of central forces center sida dia dum khoi state police ka mix tor ga thamba dum tor kani masi ki dum ka central government already 79.16 crore sanction tor kre adu ma pham khara da sabu ki thaba kan na sathari athu matam da si loiraga dinga sagi moina thenari ba ising ya wa ba toilet ya wa ba kai problem sing do solve tor ni na mai tham jage mathang sa magatam jamanga je sa adu dia khoi ki hojik je yamna urgency uri se sanungda khoi ki shat pep lai adar moina demand to bose khoi to bose cement bora khalis lising mari pibio hai adagi chin tax kari kari yam hai bako khoi di lebam ju leitre paisa lu lebam leita ba stage lai adagi khoi moi lebam ju khoi khunja khoi myam tor maximum seme ya ju seme upai director ba hai tare ne then adagi muk sinam da lei ba khoi ki MR leina da ba ju ki yam thina condition je ong ching do phan sema kan muk tak thagi da na mu फ्राक ताब है तारे मिचिन जो इसा आदा खिले लेजरी अदुबु सिगी मफम अनि से हौजिक याम थिना वर्स कंडीशन हो है तारे यारगदी मखोगी दमक्ता सा होय ओनेबल कना सेमना सिमदंग तौबिन हारगदी आई हाउस तंग एश्योरेंस पीबी दि फानेना खंजबा सिनाम एना सनु अदुगुम्बा specific area da khudong sa da bolai pe tu dum ai hai ma dum yang mathang da star question number 260 hangmi ga da honorable member Shri Surya Kumar Okram pahum bibi ga da honorable chief minister. Speaker sir, star question number 260. Speaker sir, star question number 260 A da answered 391 B the Miyoi Taruk ama non-performing asset and lay Kunmanga ama irregular repayment lay 340 ama regular payment tauri 20 ama my payment numen Pajana Taurogation Graduga Anoba my ahen send from pin and process to. Speaker sir, question C ITP singi oibanina. I'll go straight to the questions, but question amani supplementary amani kitang hanjam the speaker na matam kra PV na bana sir ai thangat sir. Number of beneficiaries among IDPs under one family one livelihood mission. Ai mamangi kano da August house ai sida thangat sir. Star question number of buildings destroyed, partially and totally burned down. It's around 13,274 structures. So plus minus taroga, I think the family should be somewhere around 10 to 12,000. The exact numbers adu di akhoi government the library money home department da. So out of these 8 to 10,000 families, only 391 select. And out of this 391, these families, Sigi families in City, Lan General Lakungak, Honorable Leader of the House. Mamang the Honorable Sir, so Tamzagim sir,
loan oina sir piroisena they have no collateral at all moi the pot thamna ba karim te laite sir mafi maron ama set laga sir kaino to lak pane sir aduna moi se kari ma yaraga di once non performing asset tar di NPA tar di sir mapun sigi amu loan lo ba yara roi na sir ai mamang da thamjagim na sir aduna moi sing si pi hibal loan sing si pir ka do lak tar di can we not give it as a grant and sir ai mamang da thamjagim na sir 6 non performing assets 25 irregular payment hai sir almost non performing asset adum tarak torom sir aduna masi akoi government na consider toroga moigi NPA target bank ta haina biraga cd akoi gi lairiba conflict sigi victim ni moi NPA target si hantok pi haira moi si grant oina onthok pi ba yagadra yaroida haibedu ai honorable leader of the house tigi madum tang thambi ba yagadra na sir thamjari and why only 391 out of 10-12,000 families. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, we relief the Liberiba Mayam Siki, the honorable member na Hangbira Ise. Honorable member na Hangbira question the number of beneficiaries amongst internally displaced persons under one family, one livelihood. One family, one livelihood ki the लिसिंग यांखई दगिना लाख तरा और मागी परफॉर्मेंस की मतुंगना अहेन बदुम कोई प्रोविजन लै 1 crore होगी अदु हुजिकी मसिंग यामद्रि सिकी मरमदि सुम खरा अनरेस्ट होय बदुम रिलीफ कैंप सिंग द लैबा अखोइना चलग मी चलगसु थबक सुबा चथोकी हाइबा नत्रगना खरा लोन दु पिबा याबगी criteria हारिसी खरा गई मसाना इंटरेस्ट लोबो खोटो अदुगुम्बा दरकार लैबा अदुना मदुगी कलेक्शन ड्राइव तो इखोई टीम खरा चलगा तौबनी अदुना हुजिक मसी अयाम्ब एप्लाई तौरक्तबनी अदु हुजिक अखोई मसी मखाताना कैनो सिंग द अखोई रिलीफ कैंप सिंग द संगा गांदा ड्राइव तौननबा हाइदना मदुगी कोई सेम साबा मदुमा कोई लोइरे मसिंग खरा यामना तौन मसिदैदे ओनमे मेमर अखोई हुजिकी लैरिबा सिंग सिगीबा मोगी दिल्ली एक्सपेंडिचर कई तौनबा मैम हाइग्रे 1000 से मी अममद मरी पीग्रे अदगी 1 लाख फैमिली की पीगदबदि मनुंग द अखोई कैनो 25,000 थादोखरे अदगी लौगी करी की कंपेंसेशन अदम होनबा याब होनदि हाइतारे अदगी सिगी मखासिदा हुजि ऑनरेबल मेंबर ना हाइबिरिबा अखोगी एनपीए मोय तरुक से कना सम हैबिट अमा से मोइगे हुजिक लैरिसि लिपसिंग यांखैदगी हौरकान मोइ इवन करोड़ भाव यौबगी लैबनि रीपेमेंट की हैबिट अमा तौबदी याम फजन तौरिसिदैदा आउट ऑफ 391 is 340 एमडी स्पीकर सर याम फजन थीरि अदुगा पूरा 20 एमडी लौरे अदुगा सिंगबा भाव लोइग्रेबा सिंगबा लोइग्रेबसिदि अखोइ अमाउंट चाउना लाख लोमना पिरा अनि हाइजरिबको सुमाइना अदुगो स्पेशली लोइनमक चक्रगदि सिगी तरुक सिदैदा अखोइना ग्रान वन थोएना तौरगदि हयें सिंगदबगी हैबिट अमा क्रिएट तौबो याय अदुना ऑनरेबल स्पीकर सर हुजिकी तरुक सिगी ओइना स्पेशली खल उना लगे आई बैंक की करिगी मयाम डिपार्टमेंट की मिथारगा उना लगा नो मोइगी डिफिकल्टी सि कैनो दु यंगलगा अमुक अनुक दरकार लैरे हारगदि मदुगी इन्वेस्ट तौननबा मदुगी कैपिटल खरा मोइदा पिरगा मु तौखत तमना हैबिट अमा अखोगी पैसागी लई हनबा याबरा मदुमई होनजगे अदुगा मोइदा अदुमाइना मखा ताना लोन पिहनदनबा खोलनदनबा याद्रमनिना हाइबदि तौरो ह्यूमैनिटी ग्राउंड दा अखोय अदुम मोइ रिलीफ ता लैबिरिबा सिंगसिदा अखोय ह्यूमैनिटी ग्राउंड दा याम सॉफ्टली डील तौजगनी हाइदना आई सर अदुमाइना आई थमजगे सर अदुना मोइगिसि ऑप्शन अनि थमे अखोयना ऑप्शन अनि से कमाइ तगेदा मोइ मसाना थबक्सी सुजरगा और हुजिकी फार्म खांदे करी खांदे मोइना हाइरबा एंटरप्रेन्योरशिप तौजरगा मोइना फंगजरगा सिंगचबमा कनागुम्बा फंगदबा हैतबा अदुगुम्बदुगी मनुम खांदबा लेरगना हुजि अखोइना सिदैदा मा हापिबा स्पेशल सपोर्ट टू सक्सेसफुल स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ आईडी हाइदी अखोइगी स्टार्टअप अदुगा अतै बिजनेस सपोर्ट ग्रुप दा सक्सेस ओइबा कांगबुसिना हाइरिबा अखोइगी केएमता लेरिबा रिलीफ कैंप लेबिरिबा सिंग मयाम से द बेनिफिट पीबगी प्रायोरिटी से मोइदा पीगदबनी हाइना अदुगी
स्कीम अमजु हौदोकसे अदुना हुजिक्किदो आई सिम्पैथेटिकली इम्यूनिटी ग्राउंड दो एकदम खनजगी Mathangda Sir, supplementary mga tanga sir, ingasay thamjagib. Asay sir, mga tanga sir, ina thamjagib sir. Honorable Leader of the House, kanna su tawirang muni, but once non-performing asset NPA taharagadi sir, mapunsigi loan low yaro idone sir, wari mataksita mo awaba mo haijan done sir, duga irregular payment kun mga amsuleri sir, we need to check this time to time. Pazana check taro mo si tawiribra Honorable Leader of the House na thambigibra dumayna successful oiba mayamna check ta holaga matam matam gi sir aduga Honorable Leader of the House ngarang khoi gi member Uncle Joy Kishan gi magi da aina hapet high with overhead tawkiba sir aduda aina tabada medical gi khoi gi problem haiba tare IDP sing ladiba relief camp da le mem sing si khoi hanadi government gi hospital jing sida direct chatlaga adum layeng ba yaram me adu hujiksina अखोई CMHT कार्ड आयुष्मान भारत कार्ड की कार्ड से सिनरगा तब याब सर बट इमरजेंसी लाख मतमदा OPD चतप मतमदा सर मोइदा इनकन्वीनियंट अमा यामना लैब सर सो फॉर द टाइम बिंग यामना सु गवर्नमेंट की फाइनेंशियल बर्डन यामना हेन पुबसु वेगदो माने बिकॉज गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट मैम सिंग हॉस्पिटल मैम सिंग ऑलमोस्ट फ्री ने सर अदुना मसी मखोइदा कमाइना हानगी मओंगदुदा कमाइना अमुतंग चथाहनबा यागनी हाबदु Honorable Leader of the House na madumtang thambiba yagadra sir aduga last supplementary na sir akhoi aina last question star question number 198 star question mamangi assembly da hangibda sir akhoi gi family 159 family gi construction of house 50% advance bb gren hai aduga another disbursement of the same of 472 sir sidagi families in kayam henkalage sir aina paukta bada akoi Honorable Uncle Lokeshwar gi constituency sidadi magi yum saba si phajana hujikti tawraga yam thuna dum saba yarane na paukta je Uncle akoi Honorable Ranjit ki magi da dikhar haure na tai mayam dagi tajabne Honorable kaino dai member dagi tajabne tai hujikata hangjabda sir mokoi jingje expedite tawraga khar thuna sahan bibda kari kai ke habdum tanga sir thambiba yagra thank you Speaker sir hujikidu NPA tabu singdu ay adum kari no madu tahandana budo ay di relief ta laibuni na madu ki tahandana ba dumai bank ne adu ga ki planning department ki kari ki tawul ga tawga review to ga do sa ena haja git baina capital do amu khara hena pisal ga mu thabak to hon ba yabra adu ga mu singkan ba yabra do ay yeng sage adu ga hujiki kainu ki housing gido housing gisi around huji bhaga 723 gumba adumaina subject to correction adumaina paisa tha to polai huji honorable member na panbiri ba ko honorable member like kosor ki karigi anybody say house la biri ba honorable member purmana lady ba displaced persons sing gi yum sumaina moidi yum saba yare ne sage hari ne na knowledge level later just call ama or engon the was am to biraga immediately next day the pasama am dum loina release the hunjage aduga 50% hana thadopani maduga dum kutub da hobu yani maduga do kindly engon the aiga unabada khudong jada ba leraga su kana whatsapp the listing du thabiraga to biraga di ai sunchoi choi nai matin pangjage na mai thamse medical gi dum tanga medical gi oh health kido ai health minister su yaure relief ki sidi adu instruction adu ai pin na badum to Mathang there is a question number 261 hangbigadaba Honorable Minister Honorable Member Shri K. Ranjit Singh Pakhum Pipi Gadaba Honorable Chief Minister. Sir, start question 261. Honorable Speaker sir Yaradi sir matam si later question number honorable member ki chance preserve ga yadum supplementary pa da haijar age sir zik akhoi Manipur si am the picture by state ama oijaraga su crime yam na thok leiba dugumba state amani maram maduna sa crime mayam si matam chana justice piba ngamda badagi crime sing hangat ingai masak ama oibadagi masi aina question si thamjabani question ko da aina samna chahaugi bachahi manga dagina hujik phawgi sida khoi gi Manipur da khoi crime case kayam yam leirge hangbada sida pakhum phangjare total 337,967 cases leire FIR sing adugi manung da charge sheet kaya yam na thagat khrabage
सर ममांगी 37,976 है क्राइम थोई बदुगी FIR नी अदुगा FIR सिगी चार्जशीट से only 2,332 केस खतंग FIR खतंग कोई चार्जशीट से थागत खराब हुजिक से 35,000 अब है ना हुजिक से FIR से कोई चार्जशीट थागत तदन ले रहे सिगुम बसिना मरम ओइरगा सर जस्टिस से पीबा ngamdabagi machak ama oirakpa aduna maram oiraga crime singse adum crime tawriba mi singse mohoida kidaba haiba tare just haidi si tawraga madugi tawhum thokpa magi dandi du pidrabanina tawning ba tawbudagi sar aduki matik crime lebe state ama oire aduna ni ina question se move tawjari se ai supplementary da laksage sa कनागुंबा मी अमा क्राइम अमदा चेनब तारगदी मदुगी मीदुगी FIR दुगी मतुंग इन्ना चार्जशीट से नुमित क्यानी अमदी था क्यानी की मनुंग द चार्जशीट फ्रेम तौगदगे सिम होरन खुंबियो अदुगा सर 37,976 FIR सिगी मनुंग द हौगिबा मेगी तांग अहुमदगी थोखिबा लाइबक थीबा थौदोक सिदगी थौदोक सिदा ओइरखिबा हाइबा तारे FIR लॉस तौगिबा मयामदु इंक्लूड तौरबा मसिंगला नत्रगा तौदबी रा सिमगा इखांनि सा मतम साना सारा खै चार्जशीट फ्रेम तौदबा से केस सिगी असुम जस्टिस मांगनिंगाय मरम ले अदुना हाइबा अरानबा अमा बुक तौननबा होनबदा चार्जशीट मतम साना फ्रेम तौदबा आयो अदुगा इन्वेस्टिगेटिंग कंसर्न ऑफिसर हाइबा तारे मोइसिंगदुगी मथक्ता करी एक्शन लौखत पिगदगे हाइबसिमतंगा खुंबियु अरोइबदा सा केस लिसिंग कुंठा तरेका चमापन हुफुगा तरुक लेबदा सुमनतगी केस लिसिंग अनिगा चहुम कुंठागा निथोय खक चार्जशीट थागलिबसिनदी सा अतई सिदी केस से फेल ओइरनी हाइना लौबा याब्रा यादब्रा दुम त खुंबि Honorable Speaker, sir, कनोगी चार्जशीट थागत honorable member na habi out of 37,976 cases restored to Buddha 2,332 FIR थागत pani ya tappe I admit to it adu bu tappi sigi maram su ya sigi merit yaudu ba FIR ni to roba adu madugi merit si tigat pa kan FIR to Buddha madu punishable oiroidaba case kharasu thenadaba nate matam FIR tawraga aduga adugumbadugi sumasingsi yam kanle adagi amana honorable member no jang bigi handaki thoiba thogdoksigi case yaure handaki is the 11,892 kano 2004 gise si yaur gani tawjari se ado hujiki FIR थागत पे से कोई की norms तब मैं ले रही थी 6 months भाव की मनुंगा FIR से थागत कर दबने 6 months भाव की मनुंगा FIR से थागत रगदी subject to correction court ना any culprit bail पी की भी है तो 6 months की ममांग से इधर FIR थागत लहर गदी मधुगी convict कहनो तो culprit तो थादोक ना अदुम मनुंगा थम्मगा तो भी अदुना maximum 6 months की मनुंगा FIR से थागत कदर में है बमदुगी convention नमः दियो तो मैं कोई दा लाई बनी अदुबो लाइव एक्टिविटी कोई की केस से नसाई ना हज़ी की बितो merit से याव दो बसु लाई बा अदुना merit याव खंडू के या म खंड कर लगा तो अदुबो honorable member की concern रू आई बाप ताई criminal सिंदर सावत पोई ना delay तो वाई से justice delay, justice deny, and labor. I am to pick up the Roganda, the Honaba, our person say, see the Mamangi Sula and Bay, see the Natana, Adokari Legi, our party, Yakanda, Masiki Tongan, Sela, Mahaka, Masi monitor to by Tamdi Tamavani. I am to not Tatrogi Takataboge, as I or inspector or whatever I will wishing to, or the Panistok she Hosiana. Zimaki in a Panis, Hobo corporate, Aduga. Casing she cashew, Pelo area and a low wood dilan, a quay merit labor
matik cha mafam maram chawa sin soidana ko athu matam da charge thagal halaga kano sab sab logi action do lokona na bai tok jage haidana bai thong Sir, I ask a question. Honorable Chief Minister, Kumbiri do Yara, the Samang Susi Habi but justice delay, justice deny Habdo. Deny the missing Helagis case, Lakot Payaroi, Aduna, concerned Ionatraga investigating consendo, but to the Chapsava instruction PB timely casing says Ashitagan of Bambadu instruction PBU, Yadragan Excelon plan of you. Mathangda star question number 262 Hangbigadaba Honorable Member Shri K. Megachandra Singh Pakhum Bibigadaba Honorable Minister Commerce and Industries. Star question number 262. Honorable Speaker, sir, start question number 262. A, partially true. B, it was made operational, worked for some times, then the machinery encountered some mechanical failures and stopped working. Sir, supplementary Amanida Tamzaki, sir. Sir, Hosikita cold storage facility at Food Park Nilakutida, Masisahi Mapan, Sina the lady, have partly true Harsibo, sir, Masi Perkada pasta Wadromasibo. By the Masi Yadrebu Higers to Heavy VI or Sumi Higers to Heavy VI. Sir, I sport a Sarure. Adu Masi Heg can talk with the Salaidri Hai Aduga. Tha Ani Kaktang Horticulture Department na store to Gitani Kaksinaki, but Siember Tarukta, Siember Ani Gumasinaki Hai. Then, sir, Adu Masi Akoigi Department Gi Ashoibani Kale, Adu Masi Perjam Yamama cold storage Nabazar Manu. Sida seasonal fruit mayam jingi kai palo the mahimaru mayam jingi store to the parjam yam thawak pibi yabani ado masi sir maram si amutang investigation tawbiyo maram di sahi mapal paisa kai thoga masi sember taruk saraga sinadri je generator dusu yahude sir ai chacharure investigation tarokanta sarkar na proper action lakhotpiyo kari gi sori bro department na sori ra natraga port to substandard machinery installed to give a Masisi question. Amani the patent tambusa. Speaker, sir, partly true na I would economy. Matam Khara Masala, Matam Khara Mamusala, but do they partly true na Hibini. Although I appreciate honorable member. Megachandra Musa Satana Kotanas Mina development Karigi and Biruba House Kutang, they appreciate Ogiri. Sashini Masiki Kanosi 2013 Minute Kogi Makada Taurakan Food Park Sida Shamkat Pahugi 2013 Aduga inaugurate Obuna 5th December 2016. Masi inaugurate to give any. Inaugurate or Matung the trial run to can trial run to Kanda Masija MS Blue Star. But machineries equipment Kitang Hekin Baga trial to Baganda problem. The problem the result could not be attributed due to the either machineries Karino Kangre. Adagi the Amok something again. Mazuk Kaurakanda 2016. Sidai the rectification was during the year 2016, except MS Thangtech Global Infra Private Limited and Taurakanda working restored over. Adudagi Amuk Yagetre, Adamu Yadre, Momada Mushinani, horticulture, Momada Sinarakanda, my 2 December, the Moise was on Habib 2020, stake the Kitang. Salairame operated for some times. 2020. Adu Matunda Yagi the Givixi Labani. Aduna, I honorable member na concern river, Mina, a honorable speaker Kutanga, highway machine say a two, but I high Nan, honorable member na Satpado Kabardo over the Gedum, Yadaba lady Samzel law, Kauraga Tauraga Toxian. Aduna Imasi Samzel Halaga, Mayam the kind of a pihan number
ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯅꯝꯕꯔ 2 zero hourꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯖꯧꯒꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ zero hourꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯒꯦ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯈꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯄꯥꯒꯠꯆꯒꯦ ꯍꯨꯌꯥꯂꯟ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯗꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯀꯜ ꯑꯔꯤꯡ ꯁꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯃ ꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯈꯩ ꯐꯨꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯪꯒꯥꯏꯗꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯋꯥꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯐꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯖꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ CIDꯒꯤ XIBꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ IBꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯁꯛꯅꯕ ꯇꯥꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ DC ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ SP ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯧꯗꯣꯔꯤ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯥꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯤꯊꯛ ꯄꯤꯗꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯍꯟꯕꯤꯕ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯆꯠꯀꯗꯒꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯍꯦꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯆꯠꯂꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯗꯣꯡ ꯗꯣꯡ ꯂꯥꯎꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯞꯁꯟ ꯈꯣꯠꯆꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯁꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏ ꯀꯛꯑꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ RC ꯃꯉꯥꯡ ꯆꯥꯔꯦ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯐꯨꯕꯤꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯨꯕꯥ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯆꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯆꯣꯡꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯎꯇꯨꯞ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯁꯟꯗꯨꯅ ꯐꯨꯒꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯖꯩꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯍꯟꯖꯔꯒꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯜꯍꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯦꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯂꯩꯔ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯨꯅ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯖꯥꯠ ꯖꯥꯠ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗ ꯋꯥꯈꯠꯂꯛꯑꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯁꯨꯝ ꯎꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯣꯔꯁ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯅꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯎꯁ ꯐꯝꯃꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯅꯕꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁꯦ ꯆꯠꯆꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯃꯣꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯈꯣꯠꯆꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯧꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯤꯡ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯕꯤꯚꯥꯒ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯟꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Agenda number 2. ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯝꯇ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯍꯧꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯣꯡ ꯀꯟꯅ ꯆꯨꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯡꯍꯜ ꯇꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯏꯔꯦꯜ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯃ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯕꯞꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠ 2ꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯨꯔꯛꯄ ꯅꯣꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯣꯡꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯧꯈꯠꯇꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯕꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯕꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯀꯨ 2ꯈꯛ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯚꯣꯂꯨꯝꯗꯨ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯈꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯎꯁ ꯏꯟ ꯁꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯇꯥꯕꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯆꯛꯄꯤ ꯀꯥꯔꯣꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯐꯥꯎ ꯕꯔꯃꯥ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯥꯎ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯟ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯂꯥꯜꯂꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯒꯤ ꯊꯣꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯕꯤꯔꯒ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯁꯝꯖꯟꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Agenda number 2. Sir, ngasi newspaper da national media da su yauriba akhoi landmark judgment ama creamy layer SC/ST gi reservation gi matang da Supreme Court gi ruling ama thokpado mi miyam urambadi leiramgani parambasu leiramgani aduna hojik akhoi thoriba manipura siga khara mari leinabagi positive sign ama adu ruling do ubaganda aduga ngarang diribam gi development ama akhoi social media da uwi adugumba peace puraknaba issue sing akhoi se hojik se laibasida aina appeal tawjaningba ama khara leiba akhoi civil organization gi akhoi manipur nungsibagi thabak at the same time democracy da akhoi dabi tawraga phangba yaba pot the kind of demands we can do in democratic ways norms tawraga legal law of the land gi matungina tawba yaba singse akhoi tawsi confrontation violence keno tawraga akhoi apam bodu phangningai haibase akhoi thadoksi haibase appeal tawning bani manipur haibase yam khangi bani yam diverse oiba sir community yamna nagada su sub community yam leiba akhoi kuki du sub community yam leiba asigumba gi interest sida asigumba judgment se sub classification yagani haiba ama pirak pase akhoi yamna akhoi gi dama we are very fortunate
aduna akoi mi miyam asigumbada khandharaga peace puranaba honna si and at the same time yamna pressing oiba issue ama national highway da pesa khairi bese the kind of suffering and pain faced by the drivers and transporters akoi manipur da purakpa petroleum products khangde goods khangde asi se aina aigi kendra da ayamba national highway 37 sida tore haiba pause ai appeal su tawjai ngasi su honorable speaker sir asi august house da aina appeal to zaning madi akoi mi miyam toriba mi singusu tobignu haiba se appeal to zabani ado civil organization ge leaders singsu khungi authority sing praja sing aduru leiriba natala line minded people sing akoi drivers na transporter na face toriba akoi gi damakta makoi seba toriba mi khana di business to na khalum gani makoi yaudrdi akoi kram haina survive to godo bono haidu khallaga makoi na wari bodo akoi khita warsu effort pirga asi se hanthani mi miyam appeal to mi miyam da appeal to zabani and at the same time the kind of political discourse speakers nahan akoi parliament da akoi outer manipur ki mp na personalized blame to ba honorable chief minister bu adugumba political discourse it will never bring constructive thing to happen in our state. It's not in good taste. Asi kuma se akoi restraint to si. Asi se akoi sumde. Hai ba se appeal jo jani bri. At the same time, Hambi, honorable Luciana Budovino. hoi Manipur kange haraga Manipur da irang semaga Manipur kanga do bunate. Manipur gi mi Manipur kange haraga Manipur gi inclusive oibage wangang sangang tawdaba Manipur kange haraga Manipur gi mi bu hatokpa sainaba asina Manipur kanga do bunate habasidi I have a very full conviction and I appeal to all the people of Manipur akoi Murup Singh akoi ada leriba mi tarabusu appeal to zabani aduga ahan sing we have been watching you people we haven't we nokoida akoi para tamjari aduna akoi restraint toramaga tausi oi no uchi gi wari tunghanbi gi wari do tawraga akoi sathak Manipur se kangani habadi sublai leite habsil haiga loisi Agenda number 2, paper to be laid on the table. Honorable Chief Minister, now paper laid to begin. Honorable Speaker, sir, I beg to lay the economic survey, Manipur 2022-23, on the table of the House. Agenda number 3, calling attention. Agenda number 3, Wanda. Honorable Member Shri K. Megachandra Singhana calling attention rest of you. Mr. Speaker, sir, Thagatsari, sir, under rule number 77, Nasi calling attention nama move to Jabasi, Ayaba Pidamak. Sir, Aina Taujaribasi, Hausi Manipurda, Ladyba, Yamnawaba Tanja, Barlenski, Restless Weba. Ipung Kudimaki, Potsay Mamal, Hengatpa, Amadi Awana Ladiba, Maraksida, Equigi, Yamna Maru by essential commodity, Koigi petroleum products, Mayam Singsi, Aina Kanotogabani, Masigi, ultimatum Masarkar, the Pirak Pasida, Masigi, si calling attention, si Togabani. Aigi agenda di a crisis of petroleum products in the state will be faced if the oil tankers and the LPG bullet operators suspended their services.
where they met declare ultimatum to the government, which was published in the daily local newspaper, namely Pognapam, dated 1 August 2024. Masigi asigumba akanba warning ama akoigi khabar mayam sing the pirak padegi madugi khabar dudi ai sar da su copy thajan jakre loina pathok char roige matam si yamna lokhi gani sir maram duna ngasigi si leader of the house the maigi kano si cabin pd thogasu leader of house ki concern su yamna oe aduna masi yamna amtang concern to view sir. Sir, uzik ekoi petroleum products si moi lepani ba singbasi lepani haiba diesel low kare consortium of Manipur Petroleum Products Transporters Fraternity haiba association ama ekoi gi tongan ba IOC gi transporter BPCL gi transporter adagi Hindustan Petroleum gi transporter adagi Nayara Energy ekoi gi transporter haiba singsi oil tanker singsi makoi chien basi lepani haiba maramdi aikoi gi sidagi chathok chasin huji hana Dimapur line da chalam mingai dadi yamna tenba adagi nongwada dum halakpa ngambammi adu hojik Jiribam lambi da chali aduna maram markan sir Jiribam lambi chatpa sidai awaba mayam si mayok na basi nomu gi hengalakpa masigi maroiba maram ama oire adagi amuk another ultimatum pirakpada Manipur Petroleum Dealers Fraternity haiba tongan ba company singsigi dealers sing nasu amuk akoi run tawbunga maroi senthum khaiba adagi tax mayam illegal tax haibtare masigi mayam adagi amuk LPG Dealer Association cooking gas ki mayam masigi mayam singse sar punna oil tanker si chatruk amuk sui Manipur da thau pusalakpa adagi akoi gi tongan ba petroleum products gi pukhlakpa oil tanker se chatruk amuk lai masi pusalai basi sar Silchar dagi khara ama pusalai adagi Numigar dagi khara ama pusalai North Guwahati dagi boating plan akoi gi bulk transporter singsi LPG gi North Guwahati dagi pusalai masi Silchar rom dagi koiraga amuk double times akoi gi lambi je hena sangna chalaga kanu tawrim ni sar ado hoi karigino akoi gi oil tanker singsi chelam bipsi chen manga maroi hairibasi karigino hairabadi sar makoina chatpasida imti da Imphal dagi khali chatki basida na aikoi gi Jiribam yobu boksida masida paisa mayam singsi extortion tawwa haigadra illegally paisa si collection tawwa tax hoina lawasi masi mafam singsi makoina mafam mangapi masidai sida mafam mangapi ri singsi repang kawwa rengpang kawwa mafam sidai sida masida entry ama aikoi gi unlawful oiba organization mayam amana rengpang sida lupa chani degina 500 sibaksi paisa lawi adagi karuma kanda asi henna tholaga su lawbo yawi group am hekta thokchalaka rengpang sida lawba ani subada oinam long dagina nungkau boksida sida lupa changwa masina aikoi gi hojik leiba NSNIM na lawbuni hai asigi moigi leiba association mayam sina haibani adagi ahum subada all kaifundai to torbung area masidai sida su aikoi gi tongan ba koi gi kuki community gi kulai paiba singna kaifundai degi na torbung area sida lawi hai number 4 da awangkun area sida su lupa changwa masida su gari gi khali chakhib su lawwa adagi between Barak to Sibilong 500 sida su lawwa aduga punna amuk halakpadasu zatkibadasu tawrokan da lupa chatruk lising taruka 6200 si Imphal dagi thau sing basatpada masida
6,200 सी गाड़ी अममद पैसा सी इलीगली मसी लौबा अदुना मरम ओरकांदा सर सारसु खंगबिरिबनी अखोइगी LPG ऑयल टैंकर हाइबसिदी गवर्नमेंट की अखोइगी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी हातनी अदुना योनब मतमदा अदगी भरा पिरकप मतमदा पैसा हेन पिरकप यारोय मरमदी मसीदी गवर्नमेंट की अखोइगी ऑफिस अमगुंबनी अदि योनब मतमदसु अखोइगी फजना केस में मो मेंटेन तौगदबनी अदुगा सिकी मत हेनब पैसा मत हेनब यादब अदुना बाजार दा अखोइगी ग्रोसरी शॉप कुंबदा अखोइगी हेक्ता योनिंग रेट तो योनब यादब अदुगुंबा रेस्ट्रिक्शन लेब कंपनी की गवर्नमेंट की ओइबा अमनी अदुना ngसाइगी सर भाराजु लेपिबदिसु यामना रिजनेबली हाइबदी मागी किलोमीटर मसिंग थाव चाबा मसिंग करी करी खाइदोय हायरगा गवर्नमेंट अदुम लेपसरकपनिना मसिदैसिदा हेन्ना आदि पैसा सी केनो लेतबा अदुना मखोसी चेनबा ngमक्तबा मसिना ऑयल टैंकर सिंगसीदा यामना अवाबा अदगी समटाइम्स पैसा सी लौबद नतना हेक पिदमदना चटखरे खोटखरे तौरकांद चिंग मथक्तगी कापसलक्तना ड्राइवर सिंगसी तौबा सीबा अशोक अपन मैम से याउबा अदगी अमुक गाड़ी मई चाकपा तौबा अदु गाड़ी ओनर सिंग अदगी ड्राइवर सिंगसी यामना अवाबा म ओय एट द सेम टाइम लेइब तंजासिदा अखोइगी इरांगसी कम्युनिटी अनि खनबनिना मसिदैसिदा मैतै कम्युनिटी सिंगसी अनबनदी ड्राइवर से मैतै याम ओइबा अदु मसिगिसी ऑपरेट तौबदा वासलक हाइबतारे आदि लाइफ की रिस्क लेरकपनिना मसी चथोक चसिंजी कीब खोटप यावरकपा अदुना अतोप कम्युनिटी नगाई सिनाव सिंगी अदगी मुस्लिम मैतै पांगल सिनाव सिंगी ड्राइवर ना नंबर थरकपदा शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर सु मैम लाकपा मसी मैम जे अखोइ पुनमंगने खंगी अदु मसी थोइबा मैम सिंगसे अदुम अखोइना उरिबनी सर लोइना सर मसीगा मरी लेना मसीगी इलीगली मसीगी पैसा टैक्स लौखटप खोलकपा मैम सिगा मरी लेना हाइरिबा कंसोर्टियम ऑफ मणिपुर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टर फ्रेटर्निटी सिसिना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी दा हौखिबा अखोइगी कनोसी चिठी अमा मेमोरेंडम अमा जुलाई की तांग कुनमरी दा थाई मसिदसु हाइरिबसी सेम थिंग आइना हुजिक हाइजख्रिबा वारोल सिंगदु रुपा लिसिंग तरुक चानी से ऑयल टैंकर अमा थाव लौरुनबा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लौरुनबु होनबदा रुपा लिसिंग तरुक चानी सी लौई खोली हाइबसे इन डिटेल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दा सी थादना हाइरिबे एसोसिएशन जुलाई की केनोसी सी थाखरे तोगान तोगान जुलाई की 11 सिदा मेमोरेंडम पीना थाखरे अदुगी मतुंगदा अखोइगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस तगी सीएसु अखोइगी चीफ सेक्रेटरी मणिपुर दा अदुम अखोइगी इन्फॉर्मेशन खरा लाक माने अदुगा हाइरिबा अखोइगी ट्रांसपोर्टर्स फ्रेटर्निटी सिगा लोइनेना चीफ सेक्रेटरी ने अदगी अखोइगी टॉप सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट की मैम यावरगसु अमुक चीफ सेक्रेटरी का पुना फमिनग्रे हाई हाइरिबा मैम सिंगसे अदुमली गवर्नमेंट दा अदगी अना ताबदा सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस सु ngarang nungdang wairam nungdang oibiai adu फमिनग्रे हाइबा ताई अदुना हुजिक लेरिबा सर अखोइ दिमापुर लंबी सु नेशनल हाईवे सिदैसिदा चटप याद्रबा अदगी सोमदा जिरिबाम सिदैसिदा यामना कोइना डबल टाइम्स हेना कोइना लंबी चटपसिदसु इलीगल टैक्स मैम सिंगसि लौबा पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैम LPG की अखोइगी नोंबगी सिनदबा यादबा मैम डे टू डे अखोइगी लेरिबा मैम सिंगसिना मैम सि सिनदबा यादबा मैम सिंग तोरकपदा असुगुंबा टैक्स मैम सिंगसि इलीगल टैक्स मैम सिंगसि लौरकपदा सरकार ना हौजिक करी करी पाइखटपिरी अखोइगी अवाबा मरकसिदा हेन अवाबा हापचले पोचै ममल तांगबगी मरकसिदा फंगदबगी तांगबसु तांगना फंगदबगी वाम लाक्सले लाइफ थ्रेट लाए ड्राइवर सिंगी डीलर की एसोसिएशन सिदा तोंगान तोंगान बो ऑफिस हांगबो ngमक्तरे इलीगल टैक्स मैम सिंगसिना ट्रांसपोर्टर्स सिंगना लंबी चटपदा लौबो इलीगल टैक्स
अदगी डीलर एसोसिएशन मैम सिंगी धरना तौरकांदा ऑफिस हांग ngमक्तरे हाइब इलीगल टैक्स मैम तसेंबदी सर मणिपुर की लूरब तंजा सिदा कम्युनिटी खुदिमकना अखोई पुरुमकी तंगाई फदब पोट होलइब सिंगसिदी अखोई खन्नब चैनब कया अदगी अंडरस्टैंडिंग पोरक्त्रिङाइदा अखोई चाननब थक्ननब मैम सिंगसिदी मसी पोरक्नब होनबदा सेक्शन खुदिमकना सपोर्ट तौरकांदा मसीदी इलीगल अखोई एक्सटोर्ट तौरिबा मसी पैसा लौरिबा मिसु मखोजु थाव सिनदुरिबनी ग्यास सिनदुरिबनी अदगी कम्युनिटी खनरिबा मैम सिंगसिसु मखोजु थाव सिनगदुरिबनी ग्यास सिनगदुरिबनी अदु मसीमदी अखोई मसाई एरिया सिदा सोफम थोक्तबसे मसी सोकपसिदा मसी मखोइनसु वखन खंदबिबम थोई मसीदी अखोई खुदिमक सरकार गिसु प्रजासु अदगी लाल हौबसु अदगी इलीगली ग्रुप मैम लेबसु मैमसु मखोइसु खनफम दिथोई मरमदी मसीदी अखोई पुनोमकी फंगदब इसेंशियल कमोडिटीज नि अदुगा मरक्सिदा मसीगी अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ओइबनिना मैम सिंसी लेपनी हाइरे अदगी इलीगल टैक्स लौरिबा मफम जिंग जगह सिंगसिसु मोइना पीरे मसी सरकार सिगी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स मैम कौदगिबा मैम सिंग अदगी स्टेट की फोर्स लेरिबा मैम सिंग मसीना हाईवे सिमदी मसी फजना प्रोटेक्शन तौबिबसी ngambada waradra masi haiba wafam question ji lai sarkar ki wafam kari thambidori loidana masi ki illegal tax mayam ama lauriba parjada adagi transporter da dealer association da leiriba mayam sigi mathakta lambi gi awaba si akhoi gi gari hanba laurure loan laurure adagi JCB ma thamgadabni JCB tu su kana na thauni haibadi puthar kanda singkhananaba मधुगी अवाबसी लंबी की अवाबसी लेबा मसी पुनमक्सी अखोइना मसाई हाईवे अनी लेबसीदा लंबी खर फबसीसु चटप यादबा अदगी लंबी खर फतबदो कोइना पैसा तिंगना चलगा मसी की अवाब लंबी की अवाबसी लेबदा अवाब हापा मणिपुर की प्रजासी करमाइने हिंगदगे हाइबसी सरकारना मसी की इलीगल टैक्स लौरिबना अरोइबदा इलीगल टैक्स लौरिबा मयाम लंबी की अवाब मयाम अखोई इसेंशियल कम्युनिटी अखोई इसा खुदिमक अखोई मिपुम खुदिमकना फंगदब इसेंशियल कम्युनिटी मैम फंगदब मैम सिदा सरकार की वाफम करी लेबी अदुना मसीगी अटेंशन सी अइना ड्रॉ तौजबनी सर मसीगी पाखुम पीबियु थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर Honorable Minister in charge of KMPD na statement thambigani. Honorable Speaker sir, Ziki, Honorable Megachandra na got paper calling attention ji. Yamna chumbani. Taseng namak masi sarkar na kaya yam no khonari bagi have do akoi na phongtok tabani na madu mayam puno di madu knowledge later bagi adu amadi lay adu a honorable member na haibi ri ba wafum sing adugi ai samlapa ai wafum ga thamjage अखोई से यामना लुरे से मणिपुर से मैरा पाइबी है सो मी अनी हुम ने हेप पुंसिल लगा में एक सेमगुंबा अदगी एजिटेटर है सो अमनी ने हेप पुंसिल से अमने तौरिदो गी मथता अमने हेक पेंदना अनी हुम हेप पुंसिल लगा स्वाइना ग्रुप से मयाम थोप से मरम कांदा गवर्नमेंट सो हारिबा मफम हुजिकी ऑनरेबल ना पनबिरिबा मफम सिंदो मदुदसु अखोई मसीगी इंफॉर्मेशन जी हेक लाखपदगी हाइबा तारे मसी अखोइना सिक्योरिटी सिंग तौर अखोई मतम ट्रांसपोर्टर सिंग दुना अखोई कंसल डायरेक्टर गा पाव फाउनरगा अखोई दुम सिगी हारिबा कनो सिंग से अखोई चेक तौदब नते अदुबो चेक तौबो मतमदा होजिकी यान हामबदा कैथेल मांबी अखोई ऑनरेबल ना साइ हेक बनबीबदा याहौदब हाइबा तारे कैथेल मांबी एरिया दसु लेतब नते सिगी कैथेल मांबी से कांपोबी डिस्ट्रिक्ट सिंगबा अदुना एसपी कांपोबी दमु हायरगा सिगी एरिया से अखोइना अदमाइना कन्न होनै अवांगखोल नुंगबा अदगी बराक अदगी जिरिबाम दे मक्रू अदगी कनमाई काइमाई कंबिरोन नुंगबा अदो रेंगपांग हाइबा मफम खरा हाइबा तारे मफम मापन तरामुक से मसिदैसदैसा सुगुंबा
ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯤꯕꯁꯦ SP ꯃꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ SP ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯖꯣꯏꯟꯂꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯪꯗꯕ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯎꯁꯅꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯩꯁꯤꯗ CRPFꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯕꯣꯏ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯒ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯄꯤꯔꯕꯧꯇ ꯃꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯦꯟꯐꯥꯠꯇꯦ ꯁꯨꯠ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯈꯤꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ 6,000ꯒ ꯁꯝ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯠꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯕ ꯈꯥꯂꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯊꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯣꯄꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩ ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯑꯁꯨꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯒꯦ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯀꯣꯟꯕꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯐꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯣꯡꯅ ꯐꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯆꯪꯁꯜꯂꯗꯤ ꯆꯦꯟꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯣꯟꯅ ꯇꯧꯅꯅꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ SP ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯔꯣꯗ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯡꯉꯁꯨ ꯁꯥꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ IOCꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯔꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯥꯀꯟꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯇꯦꯡꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ KFMPD ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯦꯃꯦꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯁꯝ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯐꯨꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯅꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜꯅ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯚꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯟꯚꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯒꯤ SPꯅ ꯑꯗꯩ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯒꯠꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯣꯅꯦꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯜ SPꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ROP ꯇꯧꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯅꯣꯡ ꯈꯔ ꯇꯥꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯥꯟ ꯈꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯆꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ
lambi je hek sembu loiraga di hena sun hena fadoiba adu hojiti lambi se on construction oibanina under construction oibanina masi adugi awabadu leitabunate na ai swai sumai thamjage aduga khoina driver singi aduga khoigi leiriba hojik leibiriba tanker thobiriba ichin lausing taseng namakidi honorable na haibadu chumi nasaige maitei tanker maitei driver sing na tanker thobuse masing yam ame adu hojik masing yam handare adu anambana su manipur gi mina taba adu outsider na su anamba masing yam thauri adu hojik akhoi maitei bangali sin lausing marakti su masing dum yam na thauri adu marakta ka yaudau dinate adu taseng namakidi pesa phangni haiga su adagi madu ki ba phau ba hai tare ne aduna maram mor ka da moi thobu ngam da bani aduna driver sing du akoina security pi ra ma thung da phajana ai thengna da bana te moi ga so khoi thengna ba lei gi aduna moi tawni akoi chatkani akoi gi manipur gi leiriba praja sing ya wa sing si yang akoi soidana tawgani na akoi tamaina haibi ra polei tasena mo akoi gi department se masida tanker gi ojige transportation gi also adegi whatever masi moi gi hojik hariba private company myam sun loi pai bane adubu akhoi department si makhada lakpagi da makta akhoina masi tangai fadan yengsan da yadabagi akhoina yemune adubu only problem se hen chakhola kan da akhoi da lakpa pi ngai da di problem si lakte ba adu problem si yam chaur kan da lai aduna akhoi gi se hojikti matam gi oina nasai yam chaur kan da haibadu solution to do wa bani na pi ngai da solution to na la bana moi da so khoina haijaraga nasai gi association ni haijaraga moina akhoi da matam chana handakti matam chana smaina pau si pirakpani akhoi takna jaraga kan na khona jari bani aduna nasai gi chingthak gi nomoi kaptharakpa adegi gari mai thabagi problem adu makai adu de akhoi hojik masigi manung jaisda extortion tawriba kangu sisdi madumaina khara tawrakanda ki hellakanda madu sen phangnanabagi kanodu da donom da khalakpani na khoina yam laibak thibani makoina sumaina tawbusina maram oikanda manipur da leiba praja punamokse makoina wahalli aduna makoi da so khoi appeal tawjari sumba thawong sing se tawbidana ba sumba thawong sing se tawraga khoi gi praja sing se loina mo wamin adana khoi sumaina sum leibasi yamna laibak thibani tasena mak khoi gi akhoi gi honorable ga so ngarang phamina bada gas ki issue se nomada gas ki quantity machine se example oina haijar 40 numbers gari se pi ga da hoji 20 de hena pi ngam da bu kai gino da na sai a da ge bullet train dur la kan da the filling to do ne ba aduna sengwai da le bottling plants de is da IOC bottling plants da filling to kan da da ge mo mayam da pirak da bose to mana machine je lik na pirak puna maram or ka da akhoi mayam da phangan bangam de da honorable na sungarang pan bi do masi kaino improvement am di tauna na bo na mina je have do akhoi khona mina si aduna masi gi hariba leiriba system akhoi gi oi matam sangna mase nasi khaki su nate ko akhoi na handaki some 1.5 year free kano gi nate sangna su dum lai aduga hujik wari is di handaki tham ahum mari gum chang oi gada male aina sung moi ni henje leise tha ahum mari gi chang du mamang da de dum yam phajuna adum chatlami ba ado si anoba subject oide ado oidraga su akhoi gi leiriba home department na tawba ya ba thawuk sing tawrakan da khoi manipur state ki ona fanana de khoi khona da banate na ai sumai thamjage tawudu bo khoi manipur gi culture haiba tare asai ai mamang de he khawda panjawdo group macha semba gi pose ama khatang oring ngangna ba sakna ba yai ba understanding tawna ba yai na tragana negotiation tawba yai ba macha mayam sina masi akhoi manipur haiba lamsi gi satnabi oina tawrokpa stage da kaimta upai leitabni na ai sumai thamjaninge do masi phanana ba akhoi house da family riba mayam puna mon masi phanana ba khoi khanamina ba ado tangai fadana akhoi masumba points is that discuss tawrokanda tungda la khadoriba musum long term solution ama oirakna ba akhoi tawdaba nate tawsu tawri khaju khanamina si aduga akhoi gi pipeline akhoi imphal dagi hojik sida tinga kadoriba pipeline imphal yorkna tinga kadoriba pipeline si yoraga de sumbi problem se thoine yam kana legado mande adu even thau gi line masi tinga ga de akhoi yam kana problem di leiroina I khali adu masi gi punamak si matamna lakadabani hujik makti akhoi kitang
matam changkini na warsu wana akhoi myam puno khangminaraga sumba issue lakpa matamda akhoi punna akhoi hona minasena ai sumai thamjage. Clear to game. Sir, Honorable Minister Nadi, Yam Pazana, Yam General Appeal Habitare, Mayamji support to Winaba Hibasule, Kujiti Moisi Lepani, Heidi, Aduna Lepani, Haimoi, Chatpangamdre, Harabanina, ID Masi, Honorable Speaker Ki permission of Jeraga, Honorable Leader of the House, the Sukitang, Masi home piping, Kitang, Masi Sida, I wapam Manitang Tamzege, Yaragadi, Haibi Vaya Bibra. Akhoi masigisi Honorable Leader of the House na highway akhoi protection force tawni haibasu mamang da lauthok pi gi balai aduna masi akhoi na haibasi mafam manga truk tani sport si haiba jaga tax lauri basi masida DSP degi ta daba level moi gi rank and file da tawrakanda mi si security coverage si mafam sida KM tawrakanda highway protection ju tawbagi plan leirambanina masi security protection sport ta thamgiba yabra aduga masi khairiba jaga jingji da tawrakanda masi measure sam lakhotragadi lepkhragadi wari basidagi hena wagani aduna akhoi masi sidi ama magi wanate akhoi punamak ruling opposition gi wasu nate akhoi punamak kini aduna masi immediate measure sama aibedi ngasi heng naidana Honorable Leader of the House na masigi security measures lokotpa moi paisa lawwa tohanba aduga protection piba masi tawragadi adum Honorable Leader of House na sibidadi yani khaleba aduna Honorable Leader House ke Honorable Speaker ki permission loraga wafam amtang thambiba yagadra Karibo. Leader of the House na kitang wafam amta thambiba yagadra. Oh, thambiba. Speaker sir, Honorable Member May Gassandra, Pukala Ibusiamna, burning issue ni, Narang Moktashuaiga, Nungdang, evening the my Trader Association honors, Mayam Nuga Paminay, Ayo si oil pump Gisuyawi, oil pump su Sam in Palmangu Suberale, and a Mogi report. I Honorable Minister no Sukrati Santo the boy law and order ni Gimari line of Nakitang Panjage. Tamashi, I koigi lifeline or even National Highway and he set away say nothing around in it. At the Bulabuk Tibadi, a Sugyam no wandering name at Tamsida. Say Yamaga Makai, Iran is in the Tokana Huzik, Gang Popi site a Gari. Budisali truck singkari kari loin chali. Adu ragisu tax law bagi culture ama develop torokpa. Adu ke mukya amna nuai trisna highway si kampo pirom da kari da basi da jeri gi sidai da chat pada masi lap rapone 225 kilometers. Nabi dhumni mari ninga sanga driver singchna wari ba mayam si. Masi ki mathak sida mok Aigi di tau dabu yade do, aigi di kak dabu yade do, aigi di khom dabu yade do ina. Khula I pai ba kangbu, ama di pai de ba kangbu na tauraga. Tauri basi masi, am nungai taba hai tare. Honorable Speaker, Honorable Member, am nungai taba. Akoi Manipur si ishor ning basi bu. Ishor di am ning mai hai mai am punamak. Laisang su am ui, girja su ui, sar su ui, loi ui. Although Ishorning bagi thabakti itong nadre mina warning ay matam da mating pangba hay basi Ishorgi Bible da su Quran da su Puya da su Gita da su loy na yobo po mina warning ay da mating pangba siya Honorable Speaker hujik is the warning ay da wahan na bagi khudong sabal ay ngay is da nelhong na bagi tawbong bagi nature ma Ishor si mamindagi wani ningaga thabak to yaudra society ama first the lapadong to very unfortunate ngammi sarkar ni operation toruga badang na tawruga kakhainraga tawna but ima isa ngatani
होमिनरक लमदम सिंग येलोमी आतनी हायरगे कोई मधुगी खुद थानदबिदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन नत्रगना पीस टॉक अदु अदायना थम्मगा कोई खांगदा लेनी यानी पॉलिटिकल सॉल्यूशन पोरकना मिसी मिना मखाता न यहोंदना बाय अदा हुजि तौरैब पोसिदि कोई याम नुंगाई तब हाइतर इवन ngang oil pump gi kangbu koi oil pump thingani hai petrol liter the tax load in petrol liter ki hisab da tax load adu mashi matam amada sumaina tawrum badagi upay leite dana bharat sarkar na armed forces special power exi thamjil lakpo yirani Manipur Pumbada, Kangan Haigoga, Imung Sangaga Kangan Haitoga, Net Kilometer. Captain Laudna Torokanda Quina, Armed Forces Special Portion of Tolo. As I Sarahin give you, say he Taraga Mari Sarahin. Armed Forces Special Power of Tong, the Inom Samila and Pilsa. Hujiksi Manipur the Oireba Pimam Sida, sing Amadi Tamdo Oireba Pimam. Or in a Tampaxi the Suni. Sigi oire from the quay. I house the hat Tamjaris, I quay cabinet, law and orders, reviewed or put Yabu Sabulade. So my question Tadoga Tamil processing Himangamdre. Oil from Longadore business may Longadore Loina. Sita Ragadi Quay. Karigumba Madu Amok Hanagido Hanjalagadi Madu Gom and the blame of Birokan. भाप तादना ज्ञान तादना मयामना हंतोंग नदना नॉर्मल लाइफ ले मिनसी हरगना ले मिनसी अदु ग मसे हुजिकी स्टाइल सिदा सुम बिजनेसमैन पुनम कॉन्ट्रैक्ट पुनम ऑफिसर पुनम अम्मा पुनम लोन तौर कांदा तौरी बसिगी नेचर सि मखा चथगद वर्दी कोई गवर्नमेंट सु प्रजा गिनी खोइदि प्रजा इंग लेहन प्रजा सेफ्टी लेहन कोई गिथौनि दो कोई alternative means कोई किरपे मदो इंगसी हाउस की थुदा मणिपुर की मियाम दा अन मरुइना प्रजा वाहलिबा मिसम प्रजा दा वाहलिबा खुलाई पाइबा सिंग मदि पाइदबा सिंग दा वसी माई अपील तोगे अदुगा हुजिकी ऑनरेबल मेंबर नेशनल हाईवे सिगी इंपोर्टेंस से खंगा कांदा 2017 18 की होरकपा 17 की लोरकपा दई माथम दा यूनियन Home Minister से राजनाथ जी ने वही स्पीकर सा मधुगी राजनाथ जी की मनाता चल कांदा इना सर एक होगी से हाईवे प्रोटेक्शन सी आम दरकार ले हाईवे प्रोटेक्शन अनी सी दाइदा 37 का 2 किसी दाइदा याम दरकार ले अदना सर यार का देखो हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स भी बियो हाईना तो बकांदा मतम तो दा माना PM करी लोई ताना न कांदा नेक्स्ट मीटिंग दा अहमद बिरे नंगिदो येंगे नो इसे लैंडलॉक ने मुख्यमंत्री साहब येंगे हर कांदा नेक्स्ट मीटिंग दा आइगोंद माना नंग हाईवे प्रोटेक्शन अनेदी लौरगनु ममिंग दो हाईवे प्रोटेक्शन अन हायरगदी स्टेट खुदिंग मकी लोइना हायरानी स्टेट खुदिंग मकी लोइना हायरानी अदुना नंगी लेरिबा IRB दो मदुदै द बतालेन अनिगुम हेंकल लगे मदुना सेनो होय सा अदुदगी हलागने अदुदगी 10 एना 11 IRB शदा लौरगा हुजिक Assam training tours. Mashi on the basis of highway protection gida lower kanda tokibani. On the Mashiki highway protection tongana by koi yam fazina koi preparation di local ayamba. Koi lambi dang sai honorable member high with mine lambi nakan koi my police packeting area or my barracks in Saba highway gi nakan the barracks Saba yamba Karasu local abani. Aduna, I know honorable speaker Kutanga, honorable member of the Manipur Prajada Assurance Pijari, Hujiki Highway Protection Kishi, Sungshu Shoy, Narang Maksu, Narangzi, Moi Chief Secretary Gilabelda, Anirak Niuna, among Unaba, Luga Aiga Unaba, Kanda, DGP, ADG Yellow, Roina Koruga, Unabani, the Moida, a maximum security provider on the Toge, Algosiki Manipur Lady situations in the Noi. Gari thaubudu dile pigano drivers in the wabasi honorable speakers are hantaki to the
oil tanker da noi kapo du da makhong da pan ba lai ba siu da mamit ta sidagi khela ga sat khiba adu ga makhong da pan ba da tanker du lai ba phadna pokhai hok da bani adum na pokhai ra ma ga di surrounding ada da leiba singni leira ga di soi ga dori adu driver sing china wari ba moina thengnari ba pot mayam is very unfortunate adagi lambi su lane compensation gi ne na masidai da adom lane compensation gi mari tawna na hu se mafam khara ayam badi loina phai aduga hujiki lane compensation gi sayen na ba mafam je masidai da ba hanagi mapu da pirame mapu na tab da pirame da ramadu gumbasi mayam ama leiba aduna khitang delay to bani aduna lambi phatri ba area adu hujiki haiba dispute leiba jaga sina adu I honorable member concern lead akhoi hill area committee ki chairman na madi koi awangbo nyumai area adu gi moida hire ka koi kanna hujiksi villagers sing du kauraga owners sing du kauraga hujiki lam du su lotion na batawri aduna aina house ki through the honorable speaker ki through the aina honorable member na pore be podai assurance ai gi level da state ke level da maximum koi convoy si gari du ga punna dum thana na ba aduga mayam moina ngasai khai hai ba jaga sing da secretary state ki dana dana central forces ka mix tawra ga thamna na ba aduga loina na asigi highway asigi da makta char akoi dig amada magi special task sinarga dig maming du dai si panjaro ga dig amada highway national highway 37 imphal jiri lambi sigi da makta mangonda specially assignment wa sinara kanda thamabani aduna hujiki mayamna inconvenient way hariba tax law hariba jaga madugi mafam sing do ai sungsoi soina security cover torga yaringai ngamingai hujiki ada training loiraga laga jaga da khindri boxi ai soidana secure oina ba madugi thajabado thamjari aduna ina house ki through the ai driver sing aduga petroleum product ki association ga hujik thoi je khoina thongnari si lan manung si da praja sing wanari masigi manukta noi mayam gi mapandagi moi mayam gi mapandagi ngasi bawba koi oil pump da queue leptri petrol dal pa chani chahum man torom du tawdri moina day night hona bidna aduna ngasi su waraba tanja si da respected drivers sing gari thobi ba madi owners sing na hena muk hana tawbi sacrifice maina tawbiraga gari leptana ba tawbiu haidana honorable speaker sai appeal tawjari agenda number 3-2 mathangda huji honorable member Shri Lesio Kaisingna calling attention raised to beginning. Honorable Speaker, sir, thank you very much for allotting time to call on the attention of the House and the Honorable Chief Minister, who is holding the charge of home also, and the public in general. Ngasi na calling attention thangat dibse yamna akoi humanity mi ama hingbada akoi freedom oiba akoi si u sunatti dum stationary oina lep la leibanati chathok chachin mobility mafam amadai mafam am hongba thabak tawba chatbada khong net pa habsi yam important step amamam khongthang low ba se khongthang net kadawa khongthang do safe oidragadi taibang mi hingba habsi yam na wa kadawa improvement development chawkhatpa hingba habsi loina deny tawbani ngasi gi Shanghai Express ta ngasi tang ani sida Shanghai Express ta marik chum na irak pa malai ai na calling attention thagalak pa chap manana landmines kill mines many on Indo-Myanmar border. Indo-Myanmar border si akhoi gi yam sangi sangma manung duda around 1,600
India ka Indo Myanmar border si 1643 kilometer leibane adu manung da Kamjong district manung sida cham ka kun gumba sangba border line le masi border line se war zone natte hostile country natte India ka Burma se lan thokna natte peace zone ni hojik phawa irang kapna ba kano leib sunate masi sida border area sida border gi surrounding area the mine haibse karamain thora ino haibse question sida matik amena parake sangai express na irak pase yam sange du matam to cut short the time Imphal August 1 many villagers have been killed maimed or injured in landmine explosions planted by Myanmar militants inside Manipur along the stretch starting from border pillar number 91 to border pillar number 94. Akoigi border guarding force and akoigi Manipur da around 3 decades Hanna BSF na leiramani 3 decades tegi border guarding force and akoi lei masigi makoigi function duties asi amrak mayam akoi honorable speaker gi khudang degi moigi function duties se karino khangning ba border guarding force border guard tawbai si mi na akhoi gi ngamkhai manung da akhoi border manung changaga landmine phumadu kari taw le bra si question ama achauba public na hangiba question asin aduga India si kano gi matung ina 1996 ki UN gi convention gi protocol 2 sin amended tawgrabada sida kari ha si akhoi je conventional war da chat kadam ni sigum landmine phumba o kano tawbasi yade civilian gi mafamda sijin naba yade kano si India si sign article 5 ta ibne si aduda masi gi si landmine si civilian zone da civilian peace zone da landmine phumba ha si masi India na su yade UN na su yade 100 and kano si sign tawgrab si 133 countries na si yade haina tawni hana adu hujik present the 164 countries na yadravneva adu karam maina akhoi gi Manipur da peace zone area da landmine si phummi bano plant tawri bano haibse inhuman oina urabra mi khatna te siri bisi shok li bisi numbers of occasion da shokram lambi thong phattaba communication chadaba asi na pao si thuna phangdaba si newspaper da detail yauri kaidongai kari shokhrabra detail yaubiri adu aina matam mangdana du pajarroige adubu main oina ama ni khakta latest thokiba tang tara turukta mi ama sigi rongmai gi mi ama shokhi aduga maring gi mi ani shokhi maming panjaroige aduga mi ama sibiduna kano mapandegini Nagaland side lomdegi adu lesabi ani chahi taramari dangairaba school da namli gi school da Grace Mission Academy Wangli market da larik tamba lesabi ani siri aduna tangkun tarukta si human life taibang mi punsi mangim aduna amani hojiki kanogi sasan domestic animal wild animal dom pukhai leram landmine kadai phumano khangdi kanana phumano su khangdi most probably Myanmar gi militant sing na phumani haina suspect taw adubo border guarding forcing leina kamai phumano haibsi asi achaw question ni fear psychosis jingi mi mayam se akhoi na loin khang mani
की सीजन की सीजनल फ्रूट्स सीजनल वेजिटेबल्स हुजिक उसोय वासोय थीरग हुजिक सोयबुम सेम मतमनी जंगल चंग मंगमद्रे हुजिक लौ उसिंग उ मतमनी नोंग ताबगी लौ उबगदो मतमसिदा लंबी चटप ngamद्रे खोंग नेट ngamद्रे खोंग थांग ngamद्रे माय सुमांग दे हेन लांथोक ngamद्रे संसी अयुक्त थादोक पसी नुंदांग हलकदा हलओइदा खंगनी मी अयुक्तगी मयुमदे मचा अंगांगसिंग लमदा चंगदवसी हलकदा हलओइदा खंगद्रे पुंग अमा ताबगी टाइम एक्सटेंशन पिजरी थैंक यू सर अदुगा अखोयगी सिचुएशन सिगुम्बा सिचुएशन दा लैबसे अखोयगी border area da leriba mi mayam si karam naina hinggadabano haibsi asimaga ai question tawningi aduga yamna important question hangmasina public na hangibsina hujiki karno si siumba phumraba area sa kadai phau phumano kari area da phumano si bhab ta dawne lalon itik macha masu tawriba lau sing u mayam se total standstill no ji si akhoi gi honorable speaker masi gi situation se akhoi na sida phammaga akhoi na sense to phajan khanbi matam a da feel tawrib se akhoi isa na su feel tawradi yam wa khra po aduna kano si fair psychosis laibisi karamai lothoksira adu main maru oiba mana akoina kanosi environment protection ching mai thaba kano forest fire thok paisi ayam akoi area thoksi Burma de haurakpani ayamba lane mines in number 1 forest fire amani ba lane 1 number 1 ne horen lane mine thibang amdabi forest pulap mai thadok paneba buk mai duna cha apukairak naba adu forest ki protection chu sida yaure how come lane mines in the akhoi bu sumaina akhoi si restrict tawrum boundary restrict tawba akhoi area da boundary si international boundary si chumde hai na mayam karno the newspaper khuthang da su akhoi karno ki rally tawbu karno mayam taw boundaries chumden boundaries chumhan loin mapande la aga moi de akhoi gi rom da henjal laga len mai phumman ne akhoi di physical domination area domination ne moi hengat lakreba akhoi di kumba ya de moi de kadai phumman no khangi akhoi di khangdre khangdam ne kumba ngam de area domination moi hengat kreba akhoi chang bangam je moi di khang manina moi di lagat tawbi are anything masi issue ji yamna serious oye adon honor aduga akhoi gi land mine tawri se eng nga sai hai budona war zone da hostile countries ani gi marakta natraga lan gi matamda sijineba karamai sida sijin namno habsi public ki question ni se en hanga ise aduga akoi si democracy habsi akoi India si democracy ni Manipur is a part of our in a great nation India which is professing and practicing democratic norms of the forms of government where peoples are the prime and the most important factor elements in democratic country. My definition is government of the people, for the people, and by the people. Me khaktani government has democratic government has. Me singnu na chat pangamdre, thok pangamdre, cha pangamdre. Hujik lawu singu matam a moigi una wana anau bachongak pa kariga thiraga yonjaraga moi masana su cha le su amat chat pangamdre. Du de dugan le sinate. Imphal harga lape Burma manake border area da Burma da laiba
टाउन सिंह लोइना लान की मनुंग लेबने मोइसे कनो एक्सेस तौब ngamdre how will they survive aduna akhoi gi mi mayam si adu area akho honorable chief minister na ICP border hut si semba yagni haina assurance khara hana pi August house ta so pirame adu hujik suma interest yam na government na su low interest low ni na mi mayam si khangdaba mayam sidagi district atopodagi mafam du chachara mayam sin shok bane adun ngasi August house ki through dagi public ta su khanganing ba area sida border area do propose border town shem na ba ado border hut border ICP gum shem da si yeng ma si mayam lak khangdam ne thok ba na dum si shok bane adu hojik si sum sa condition le ya khangan ning mani adu now question se akhoi gi achauba question sina kari no de hojik ki akhoi district administration se district administration se kamjong se karamba district no se briefly in hike 2000 approximately 2400 square kilometer chawgun whole Imphal Valley is 2000 around about 2000 square kilometer whole Kamjong district is 2400 square kilometer around total settlement areas 146 company settlement areas including hamlets aduga kano settlement area hamlets aduga border gi moina town shem gani si business tawgani haba mayam pullaga 146 2400 square kilometer sparsely distributed tawgani area sida aduga border length na 120 kilometer gumma lai aduga akhoi gi population na 6000 gumba 60000 gumba lai aduda police station se manga lai ahum lai outpost manga lai police na hojik lai ribsina honorable member attention draw tawningi ba point do sir adum attention draw tawna bagi hajarake matam yam kuina lawjar roi sir adu police station se ahum lai outpost manga lai aduga police personnel hojik lai receive 185 30% outside to deploy tawre VDF village defense force haiba akhoi VDF si karno kuntra gumale tongan ma laiti okhul de khitang khairak pani kharana nare kharana shuti law re 120 kilometer long border line ngak naba police sin aduga district administration da su law and order su tawkhini si border si kara mai ngak kadam ngak kadawba border guarding force Assam rifle na su moi mathau tawdre moi na ngak kadawdu mi mapandai la aga bomb phumba phom moi khangdre at their nose itself bomb are being planted mines are planted police akoi police strength se police station amada area 2400 square kilometer how can they main tawungamdi aduna akhoi gi kano se Assam rifle singi border guarding force sina kano moi se they aina dum yengbada they prefer safe zone area akhoi na dum kamjong da chatpa ukhul da chatpa sing khangani ukhul yaudringi mamang da rambu da lambui haina khanghanna khangna ramba adu da check post thami kamjong yaudringi mamang da sangsak da check post thami phungyar yaudringi da sangsak da check tawre kasom yaudringi da somrei da tawre hongbei da tawre border da tawgada bi tawdana si da civil zone area da kamjong yaudringi mamang makta kamjong gi headquarter yaudringi mamang da Assam rifle came to do the frisking tower check tower peace zone civilian zone area da
मोइन ऑपरेट तौरगा बॉर्डर द तौगदबदि तौद्रे हाइबने इन हाइबदि अदुना दिस इज द अटेंशन व्हाट आई वांट टू ड्रॉ मखोइसि तौफम थोप तौरिब्रा अदुगा मरु ओइबदि कर्नोसी they are more interested in checking the timbers, firewoods, pot pura chat pasi khakta check taw le. See evidence clearly evidence like the honorable speaker sir. See honorable speaker sir dasu I copy ama pijage see ama honorable speaker diyawange. See tussle between the Assam Rifles and the Forest Department. Kanana check tawgado bano sineba. Forest product, Forest ki department ki thabak to Assam Rifle na tawbagi tasal gi neba se. Si yan hojik se bhab ta military government gira military government labra natra civil government ra bhab ta border area da. Pot puba, sing puba, chathok chachin. 144 taurasu akhoi civil administration da tawgadab. How come? Border area da makhoi na check tauragat u puba yagni sing puba yaroi yagni habsi makhoi ki mathau kadi lei baraba. Moi duty ra se. Asi ain attention draw tawni mu se maru oi bisin. aduna yaragadi akhoi gi civil administration si phajanaba hengat hannaba hojik si maru district administration si phajana thabak suhan ge suhannaba akhoi gi kamjong gi police strength si kamjong district ge police strength si increase tawbiro aina honorable chief minister home in charge da aina si August house ki manungda si calling attention manungda aina request tawning badi police ki masing hengat piba aduga police ki infrastructure like barracks reserve line foreign aseng bagi India foreign ga aggression leba lan thokpa karigra tawrasu ako infrastructure kal su leite Myanmar ka land tawrabsu police sing na tumpham leite barracks su leite any community hall gumba infrastructure kar su leite jungle da tum daba aduna infrastructure hen barracks saba adu reserve line CMB ba aduga border police station ama ani CM na ba aduga separate VDF allocation for Kamjong hojik ukrul dagi manga tara lauraga moy dagi thadar kauraga dudadum lay district amagi VDF allocation phangde aduga maru oiba AR check post sing se relocate tawnaba civil administration gi district administration headquarter yaudringai da frisking tawba check post mayam lo thokadam hojik lady bisi peace zone ni asida military gi rule gi type ta traumatized tawraga fear psychosis tawba check post border la laga moi gi mathau da border side lom da tawnaba masi ako honorable speaker gi through the gi ako concern department mayam da ministry da maru and honorable chief minister gi attention draw to jabni aduga streamline the civil administration mathau responsibility to fix down na si forest ko the forest department tawjasnu why border guarding force mapandagi Myanmar da foreign goods lakpa tarasu excise legin akhoi gi custom office hangdok kadawni why border guarding force India si akhoi democratic government chat limni na
अखोई कस्टम ऑफिस रा एक्साइज ओइब्रा करी मयाम एनी असिगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की थ्रू दे तौहनिंगे अदुगा बॉर्डर की एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिस अमा हंगनिंग माउदा एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर लई अखोई बॉर्डर दा सम जिरिबम दा डीसी डायरेक्ट डीसी ले बॉर्डर दा फम ले रे मोरे दा एडीसी लई असिगी अखोई की कानो दा सु एडीसी अमा एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर अमा कमजोंग की बॉर्डर एरिया की दम हंगनिंगे अदुगा scan the area and remove the landmines which are planted. Plant tawgram mayam area si. Honorable member, stegi sum khara hin demand discussion da su tawi bi ane ba. Loi jarage sir. Yam na sum. Thank you sir. Loi jarage. Aduna area do scan tawhaninge aduga loina remove tawhaninge aduga landmine habse prohibit tawre Manipur da sinna bi ade habse akoi आईदी रिजोल्यूशन से लौहनिंगे यारगदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द रिक्वेस्ट तौनिंगे सी प्रोहिबिट तौरे बैन तौवे अकोई मणिपुर दे सिनब यादे हाबसी ऑनरेबल स्पीकर दसु मसी से पर्सनली रिक्वेस्ट तौजबनी मतम खरा पीबी की दवंग ता याम थागजरे थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ होम स्टेटमेंट थंबिगन ऑनरेबल स्पीकर सर Honorable member, Sri Laishogi, calling attention under Rule 77, Rules of Procedure and Conduct of Business, Manipur Legislative Assembly ki khada hangai ba pukulai ba poche yamna concern oiningai oiba आने कोई सुम यार सेदा करीदा तादी ताबा अदुगा एक्जेक्टली हाइरम फमसिदा कमाई तौबनो हाइबसिदी स्पॉट वेरिफिकेशन मक्ति तौद्रिबा अदुगा से ऑनरेबल मेंबर ना पुकला इसी यामना सीरियस कंसर्न ने मरमदी कोई म्यांमार दा मनुंगदा अनरेस्ट होय हाइबि हाय अदुगा मणिपुर ददी हुजिकी वांगली नमली अदुगा हुजिकी सिगी एरिया सिददी थोदोक अदुगुम्बा वायोलेंट ओइबा थबक चथबकी दोबा लेटबनी बॉर्डर क्रॉसिंग असोमदगी मी चंगकपा खोलकपा अदु नतना अदु मेसेदा हुजि ऑनरेबल मेंबर ने पुथोरइबा मसिदी यामना अलार्मिंग ओइबा हाइबा तारे बॉर्डर सि अखोई मनुंग दसु मोइरोम दसु खिल्ली माइन से थमी है बगी पोन माइन ट्रीटी 160 कंट्री मंग तौय दु इंडिया मक्ति साइन तौद्री अदो इंडिया साइन तौब तौदबा अदुगी पोतुमा थमग्रगा हुजिकी तौरैबा पोसिदि मिशन प्रजादा वार टाइम नटबनिना मिशन प्रजादा सोकपा सिबा नाबा यौरकपनिना अदगी दिल्ली अर्नर सतोक जासिन तौरगा लौसिंग उबा खोटपा कदौबदा असोइबा असोको मयाम लाए हैबनिना मसी याम थुना हुजिक सेंटर की सु पार्लियामेंट चथरी सेंटर सु पार्लियामेंट चथरबनिना सुंबा यामना सेरियस पोचे आई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लेवल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की लेवल दा होम मिनिस्टर की लेवल दा यहोन्नबा यादा खोगी लेरिबा आई साइट की सोई होनर के दुगा दा लेरिबा ऑनरेबल एमपी राज्य सभा की सेम महाराज सु डिटेल में हम थारगा चे सांग सी यहोन्नबा होन जगे सी मरक्सिदा आदा स्पोर्ट करी एक्चुअली करमाइना सोए मी क्या सोए मी क्या लेट्रे कराई कराई जगह नो खिल्ली से सिग्नरी से हाई बिसे ऑफिशियल टीम ममा जॉइंटली असम राइफल ने स्टेट पुलिस ने अदुगा CID की करी की यावना टीम ममा थारगा आदा
सर्वे अमा अथुबद मथौ तागने खली संग याब यादबदु खुंजासिंग खंगे सिगी जगह सिनी सिगी जगह सिनी अदुना मधुदुमई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का तानरगा अथुब मतमदा हारिबा कयाम चाउन तौबनो मी क्या सोबनो शासन क्या करी तौरबनो कमाई तौगे दो ए तौरगा कंट्री एनी की वाफम निना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की लेवल दाई सेदुना ऑफिशियली ईमेल दा करीदा कंप्लेन दुना थारगसु आई टेलीफोनिकली वारी सारगा मांगोंदा ये प्राइस तौनो बतौगे सिगी मैटर सी अदुम यामना कंसर्न वय अदगी अमना होजिकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आदा लैरिबा दो स्ट्रेंथन तौबो खोटपगे से अखोई गिसी याम सांगना बॉर्डर एरिया सिंगसे लोइना थादोगा लाकिबनिना याम प्रॉब्लम लैबो border area is the police station policing laiba ya di adu hangba ya di torga dum adu honorable speakers are we government silak podagi with the blessing of the centers we police station outpost border area da kuntra ga mari border area da police station kamjong area si yauna police station apam kuntra mari sabga ya pirakna kanna sari I am Losalakpa Suyoresa. The Mapam Kara land dispute with the Savia the Suori. Aduna border area strengthened to Honba Siamathoktai, Aduna Bu Koi security gi police station sing an Obahang Toraini, an honorable member concerned Loksan Jarga. Sigi Posi said government Gishimatolai, but state government Ekoidigi and a proper with evidence. Report amadi center da sat we aroi aduma ai madi ai house da thamjari madugi subsaber report to my through intelligence aduga team ma torga madu ai khangto halage adu khangto halo matung da ada pau du phajana tharaga center da torkan da external ministry gi level da songi Myanmar gi authority gi wari chana laga loktho hanna ba da songi Manipur gi boundary manung do ergana Assam Rifle lady, police lady, Mayam Toroga, Deputy Commissioner Toroga, I Madushu, Swam the Pumagana, Dr. Hananaba, Swam the Pumagana, Swangin and Kona of the Honage, the minor comes again, Madam de Sigi, Edi Sigi Tambagido, Yangsi, Hujaquina, Wanginam Lida, Quina. Sek posam su hang se na koi na taunari bani na already koi honorable speakers are koi kano lam ekar het chani masu koi government da lam dugi praja sing na piraga leira bani hojiki ICP posama moregi sugumba alternative ama same se na tokuna aduna adugi tawgada mayam ama leibani na highway area ju am secure ba mathok ta bani na ai honorable member ki concern Other way report, other may am positively support Tonova. Tabo and Pantona Honagain at Tamjagasa. Thank you. Honey house is in the Nibunga Makaibo and John Tubja. विवेक आप गए नहीं सर वो बेटी का टूर्नामेंट था ना आज मीटिंग है सर